na kwiwa wathi uswindi umana yuindi nitwa likanthini wa mbusi cia thayu kiwio nikicha muthenya wo munthi ndika twende na kuthambia na kifatha kimondolo embea ni mbea muno timwe mbusi ni cia thayu. Karibu sana indi mitamboni amba itfm. Asante. Mutu ya taini. Thank you. Father titwenesa ni mutungia ngai mubea nundu undethia kwithwa mwana kwa chuma ni kima. Asante sana Reverend Kalamano ndo akwitha we brief pastor. Asante Father nundu wa mwanya otherwise ni twenesa Yesu nundangite na ngoya kwani endete muya ichumwa chonde kikiseo no thukumi mwingi wa ngai ulatu utungia ngai mubea kondo wago na nundu wa kumwithukisia nundu wa utumatwikala saa cionthe tukinena ni anaku kisila simone mboyani na maundoni meki bathukanyo na ngai ayithi wa bamwe enyu so akitulike bota mbilili na mboya muya yithe wa itu na ngai wa itu tina mubea munene kwaku nundu wa kutunenga kumela mwini wambe kubika mwei we 11 tiungua walani wako tina mubea nundu wa misiela inenete amwete kakomana na mosi athini ange makatukunea simu ange makakomana na itu na kututabia undu muya iwikite osa kila mubea na ndai ya nundu tiidie nuwe we mwene wikite ututumite tatime iyo yaku na so waku nitakuthaithana nitaunene bia na tautungia mubea tina mubea ingi nundu ebinda ila watu bingo yayo wa mundi nikana tukanene na mwithukisia wa itu wasia waku tutumite tatime iyo kondu akunena na endwa tutumie tatime iyo kondu akubosia misi kamwe wa itu ukeyonanie no yeye kidia ndeto ni cionthe ila ikauma makanywane maitu muya yuka itumie ta mauta makubosia ukatumie ta mauta kunenga ne thayo ukaitumie ta mauta ona mauvindu anzia situ ila muya itatwailete ni kana Yesu uketairie endani abamwe na itu na situ ya kujikitai wa kilondune twamina nesa nitesa ukutungia mubea muyai kwenda kwaku kwithiwe bamwe na education maitu na umeke nesa otondo amwe matu ya maikoma itaithie no ikathwa nundu sietwane ya Yesu ni twaboya. Amen. Amen. Asante. Pastor maandiko kai ni some nitosia ngai mwithukisia nienda kusoma ibukuni ya Hosea kilunguni chucha kana na muswa usu wa thanthatu na ndisoma obaya mutabania kilunguni chucha katatu miswamenini jebau kilungu chucha Hosea nasia ni Hosea kilungu cha kana na muswa wa thanthatu Hosea kilungu cha kana na muswa wa thanthatu ni bongu soma binyani na utonye ni wangai andu makwa ni mananga wani kwa umanyi ni kwithiwa ni waleile umanyi ona kwanga kulea na nikana ndukethiwe muthembi wakwa nundu ni hulitwe ni meo ya ngai waku ona kwa ngolwa ni siana siaku nenda usoma mutabania kilunguni chucha katatu uswa wambe wiasiati kuondu wa kila undu veivinda na evinda kuondu wa kila undu ithio wetu evinda ya kusiawa na evinda ya kukua evinda ya kuvanda na evinda ya kukua kila kivanditwe evinda ya kuwa na evinda ya kubosia evinda ya kuboa ya kuomboa na evinda ya kwaka evinda ya kuia na evinda ya kutheka evinda ya kumeta na evinda ya kuswania evinda ya kuicha mavia na evinda ya kumbania mavia evinda ya kwivetesia na evinda ya kulea kwivetesia evinda ya kumandha na evinda ya kwasia evinda ya kusubia na evinda ya kuicha ute evinda ya kutembua na evinda ya kutuma evinda ya kuvindia na evinda ya kunena muswa wa 11 nusaubite kila kindu kithiwe kikisio muno evindani yacho ona ni wiyete nthiyonde ngoni ona guonthe ula mundu utatonya kumanya vala wia ulangai utethasia kuma mwambililio kubika muminukilio mwithukisia wa itu muthenani wa umuthi tienda unena yulu wa kithokoano
kana confusion ila yithitwe nthini wa mitwano ya itu nundu wa kulea kuelewa ni mabinda ala mutwano wisilite ni kwasia mwithukisia twenda kunena kana mitwano mingi ni mbulanilie sila kuthokwana kethia maikwele watu wake ana mayumanya ibindani je mailite kwikata na maikwatia kithoko nundu wa kusani gwa kwa thayu na ngo uyu matwanite mume na mukatu weta mundu mukana mundu ume tuweta umele matwanite na tuweta girlfriend na boyfriend tuweta alamendi ni wa mutwano no makae makwele wakana mutwano wimabinda na maya makwele wa wimabinda maikwatia kau utakathela na kaute matethia aingine maileanile na makekiani ya mabitio aingi nundu wa kulea kuelewa maketho ciongosio ciena maswanio mathuku ona ingi makabikia kwananga mitwano yoyi miseo nundu wa confusion wa kulea kutalatala mabugune ya sabule ya siamwe ituma ni tala miaka ya itu nikanatu yosengo siena uwe yu andwa ingi mendi ni wa mutwano pe maundu methi twe makima kumba kana makima kumbila na nundu wa kwithio maino mami wa kwikaraziana cia sakali ziana cia sakali maandiko meazie bindane ya Davidi ila cia umaluka yende ikiko kitekau cia embuthu muno indi ne siese waliulo wa mabinda Biblia ya cia ni siese mabinda ba umethukise no ankulie yo mundu atonoma na kutala mithenata yinu iwetetwe ba ni kutala o mithenela tutala kawaida itukuye mwako thimo yukathela kama na wina mwiyumi wenona aminie mwako mwi witania miaka 5 witania miaka mbau kuniko kumanondu miaka yende yu kumana yolua mabinda mutwano no hani twe na ilungu taina ila yana gwa na miaka mutwano nuwana undu wende na kukweba wende na kwethi wana miaka pethi wana mawaliuko maingi ti utondo mwatwano mundi na yu mabinda ati weta mabinda nekumana mutwano weni wabika kiasi kina wethi ya wana ma challenges na ila wona maundu mana makethiwa ni waile mana undu wailete kwikala undu wailete kwika na maundu amwe metena ndi ya ulea ukitika uyithi wana kila tukita shock absorbers yani uyithi ila ngali yezi la malikoni pethi ya wa na shocks kana soko musoba kigamba tizita soko musoba sia kumi soko musoba sia kumi sia soko musoba ugethi andu ni maileva na soko musoba sia kukwatilela mutwano ya wali tapena kamindo wa yande pe soko musoba ya ukelia ike anania kilo lube ya udhe pela ya ukele ulupe ya udhe wa mbalanzie yu andwa inge maina soko musoba zita ukigamba na ila Biblia kunena ubo wa kutala mithenya iyo nena okwasia umundi ni 2019 2020 iyo maanisha chu ni deeper than that yimaanisha kumanya ni binda jeba yina ile teta ndikata na ile teta ngiswani ya chao na ni maundu maumethia we bindani je ku ila muthukumi wanga inda bitio kunena manyisia kutala miaka ya kwani yose ngoyi na gwe nda unena ubo wa kutala miaka kula kutala wako ya kilasi na makabanyiwa uni mwaka mwe ile kubika 5 maanisha kwebanga nthini wa miaka ni la wekalite ni mubia mundu weta wanzio kanzioki usiniwe na tai kanzioki ni watu kwaba watai ne kwaje kilungu kene kisio muno binundu yu mwiwe 10 na ile yu angie kulika mutwano ni na maundu alatu unena baba ni alama kwata yu ni me mutethia muno na kende mundu weta wa Meja Nganda ni retired Meja yasia tayari pe mashambiki Kaleli tabia mbiati sobo mesha kwa Kaleli na tabia ndeka na mashambiki mambaitu amwe momba ni taba club 6 cloud 6 katutu
methukiisie mbusi cia thayo akethia pastor muno na reverend methukiisie mauto twetele mauto wasu muno pio sene retired Meja Nganda akumangaliko cia mekuyo methine kuengaliko cia Kitui na inde meba winde kilabu juke kwetwa Katutu no se father na mwethukisa ila ndo mekwibania maswania mutwano nota bulumbandi na muka yani with ya meswania is a straight line ni tambalale kuyivinda muka koseania ni la smile mo the kalesia mutuna mbotwana we asia mwekulia kwanza okelio batwa mutwano yenda kutwana ne kwejita ukulia nwame mbataki yo kwa kaina mbokulia none kite nei wese yita yali mwitha mutana ni bene the kajinge mundu kumisi ulongi yumwa kwebanya kukuta moyo yumwitwana yu mundu ati amukoni na sulongi yu waiba father haya kwibania kwi ubungu mwingi muno kimwe kikengana wani sulelo jiba audio kona dunia ta Jesu lani no jiba audio ukawiwa soto kona sota tawithia wakila muthena ni theka ndise ni kutetia nguku kana ni chau kamwele itukana nenga wembesa ne munana na yuma atwana kamina ziuma ile mbesa ciathela na yuka ambia ukulia ni cha ukithiwe you ona mundu no athia koselone ni kana onethie mundu muka kana akakombwa kahaya kana uba agoka nayo aona nie niwe klasi kile na yuka gwite chips na nguku yuthayo we more than that nezia yasia ela kwe mitwano kuona nwa ku TV ni ndiye na weta TV ni liba ngona marusi meku anu meumuna na makakilana ngazia ino ni show alusi tikama na kana ya iko miaka 5 ya thera kwa hiyo ndio dao sinema kwa hiyo sinema nisho akitaninga na main character ni musibi wedo ya usine musibi without you the main actors the main character yuba yeba na nduka kengwa na muika kengane aina nota wewe kikita wa hii by the nota wewe sinema ni kwa ni sinema ita wa sinema nalilika na na ndio taba ni oboy bindaji mwenge bawa umba no wa richo ni wa mai wa nyanya wa richo wa mwani utapa ni chakata abana wewe ni mutaba ni musio muno uwa kwata na kalama kukonze umba no munene na yuna mina kutaba jana kinande na yatwa ni mundu mukomwe ambia Grace yani ni watabania na ni watu wadhima muno lakini kila watabania ko practical no ndo ilejo ne theory ambe ni mundu boga omonde ni mona atubeta akalawe mumando ibile tundiye zikala tukakobana ambe ya Pastor Grace nendo kutebya ni watabania wala luka lakini ni kutabya we uko tutavyo obo osu etina wa miaka miongwele ambi uzo na tabana na nini senwe bawe etina wa miaka miongwele Pastor Grace nienda wionga maingi ketani utotavyo obo ula watu tabasia nondo kila watu tajaketa wa theory naende ila wesila muntu kana kwa kidio mokenge sinema watu ni sinema ni sinema ndai nweke ndo na atu ndo amani asia we bijamyaka ye miongwele kilo tabanasia ukethia teacher wo uleta oni ya sinema ukeza hivi ndio ile watu tabasia ni wakengiando muno so mwethukisi atwani na twawa ebawa na ebani baba iwe awe ni muthenya wo mundi makulio moke kwisira nambani itu SMS ile kenda ile 5 ciana ithito atwani methia wanathina mauthi layu matwana na itina wa miaka 5 ila atwani matwana na ni maneba anishie eitengemea period yo ila maneka lile etina wa miaka yabika ile etatu ina ibika miaka 5 niwe wambe akono longi in the true colors tumeta ni adjustment yes ni miaka
ya mundu unaona yikale mutheu mithenya yo aiswa kama hiyo ukamka kwacha ukethia timu theu ukethia munuka wena matoto wena matoto na mayo mayaswa ukethia nsuye na sanuawa himu vine yambio kwanza akitasi yune siambe ya movie huo eka preview yu ukethia mundu ulonekala efanyite mundu atumanete mayo ya anataka kuita be na inena na lugha sia kebeba aiso na yasia edani mutangi hallelujah kwa maana ni dada hallelujah Bwana Yesu asifiwe. Yuko kaebeba hiyo na Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na baiko la kugumbata na mona kugumbata na bai hallelujah. Unasema hivi ndio lugha yeza ya hallelujah. Ni wewe dhia. Ni wona thayo. Mundu ume wona ukegatetete kwa kule ndiko ko utata. Ukatemeto jumbenzi thandatu. Ukakulende. Ukaethe yakebetikeu kineza ilumba keuo. Kwanza kiuku abo umwe wa nyanya. Ekoyeu na kithina chabo kio mwongo. Na thamba akela muthanga yu. Na keba kasipure. Ya kesu ndio sini musiye. Etano yu. Mwena VCD ile. Mumite VCD ile yu. Eka audio. Na no wenda uketha pe audio yo. Kema visa ni magege. Kena mabisa. Kena mabisa. Yu ilika bedroom uketha IT ndo na la nawe. Ai. Wewe ngoge na tundu na nunga aba umbe. Kwanza wewe ai onangwa sia VCD ila yumiwe. Itambue twasie na maipau kitandani. Ni kwasi okamandolothe unona niba ba reverend nibo wenda ukokokethia mundu ati yo mana aye ambia ayamia keta na bikeli paun etina yo keta nziro nibo bekuya okuya kweta wanija ukana ni wendo aye kuya kwambia kwiwa o mundu atwa wa o muthendola atwa jijila wabika musi onangi ni mambia kuya lusini na bikamu aikethetho kana wendo kana nicho ndetho realize kumbe yune nathi wewe mini uo ne nathi nina uma kwito aje wewe kanira kwekuya mabinda maingende pe mkuya kwike bathukanyo na mawe lakini mabinda ala mainge eitumai yawa ne kwethia niguo ai nina rwa waki ai nina uma kwito ai zundikeba we ai obo wa freedom ni wathela ai juni na Afrika mundu wene na ende yo alilikana keka ngole ba basta nondo ni wewe mundu atwa ni welie lako mundu atwa ni welie lako kwa mundu kwe moyo ningi unete kilonesa ningi tata sia twe banya twa na noeze kweba wai nasia ne cinema yilo ibagwa without muto wa kunduwa unabikia kumana kwa uwo uniwe no ndo mwe nae kwangelekanyo father tuka tukete wa maitu kanana no yona umemeka sete piu mateta yetho kwanza ona ende muthena ulati yuthesia mwi majizi taenda ubika bambwani uyona andu mabaluka sinema ya idela yu sinema idela aina niwo mwaitu ni wathi aina niwo mutumia aina niwo muzee wakwa ona yona mutumia yomese muno mukamuku lakini zanduko zithea aina niwe kibeti kanelo kuneno ndo manekala kana biology ya somwa ai collapse agatha mioeme uyuso akanywa ethia niwo kila unaswania no twa iswani hata sinema keve akili yake ngisi ya mutwe ina pingo kanesa kwa we itunamo ila ukweba agwa ndona hata uo wona akili wakinuta nano za mwemeba agwa na nguko ange makeba agwa chabati ange makeba agwa na kuibini kiniki ange makeba agwa na usisi ya microphone ukeza kwethia ndeo mana reality na ila ni arusi wa miona na nigombe taya alika na niwe bita na nuosu niwe nuke na niwe azima kuyaneta kunenga ne na wabika uyethi anemenuka juni wati wa weweka ugo watu wanola mundu yu uyambi azi ai kaino ugo ona ndo zwane abo o mundu uzwane aluna iba
na yuke bathukanio ni chore bare nundu be kinda angene mai ya father ndo tukulite ndo you spare you ye to ya angene mai ya kwangelekani mwetu ni weze kalile nesa na ndama na mundu ume onomwe na yithia mundu muthuku na nda ambaye kauguyu atwa ya mundu muthuku na ndama na we undu kwikawa naweza kwithia ena ila euphoria kana stereotyping pesi ndo wewa utaziona na medho na ywe ili likana zune yupingi wa nyumba nekwe of which referred you kill omonzo nandwani ainini mazea ambio yo test microphone maina ola thina twaira na guo ebindani ya yate pawa wa mama no thiko na wewe utega la utengwa yega lo tengwa ju aima na you kulana bithie you ni umubetwa lolote lakini majume na they know super amaenda utest microphone tena kisi kila makunana itwa yetu kunana lakini niona hii you know ese aluzini muona ikizi kwate yani wa muno ainge medwa amanyete tobondi ainge medwa amanyete tobondi kweli no mundi nyenga ikewa you bada bindu alusi kana edwa na anniversary na rote watu gize ya mumbu kwate baba une bo alusi bo une obalokanye no ese father kila kithina ni au ni obalokanye au meame utwa no mundi yani aya au meame utwa no mundi father una basi ai ba unde bo father au meame utwa no mundi ni tani medho amathengete makasia medho ndoni medho ameanywi nimefuatilia na inge meutwana weke pastor nange maitha amina nasi amwe muona maikwata ni akisi okona mamunu nenete ukeza ithe bana nye bande igwandithi izlatewa ukethe na uikwatanga guoko wewe olekilia ndisia ukwatwo ukwetu ukewa kwate ya guoko ekaulecha yesi jenera natinde yakwe kwa kwata mayu maile ukwate laba utewa itua kalikelia guoko bau inwethe onangete ndina ndivondo no ngijama niyo test wa microphone yaba niyo kwatwa yuko kwatwa bune yakwatiwe ndo kwatwa gambe baguka ungama aye ndo ungameje lakini nundu jupa ila izia niziyakwie na alikilwe moko malikwe kila bandu weza ile ayunde nandivi nundu moko malikilwe kila bandu bonde nisekanela ngweta kuligwa kila bandu bonde nisekanela ngweta kana kuligwa kuko ni mwathisi ne manezu moko maliketwe kila bandu bonde ona wemi wono yakilwa no yimumunwa wemi wa mumunyi wetene lakini mwedu kesi siendo imwa siendoni ko ya kumwe kusine party ya movie ko movie ne movie kwekwa nundu manenge 5 years no yuko metome mumunana yueme maika mumunana mundu eta wa Pastor Steve akitoni Salvation nami azia kwa kweli vala mitwano ya siku hizi ikalile sio sia kanzo alamendi ni manganganite maume na alamenza manganganite malike chaki yao ene wawa na percentage ya alameuma ne 65% na alama vumilia nite ni 15%. So jo kila ngwendo kulia hii cho reverend bani cho chabendo kanundu mundu tuke ibitha akambo ichuma keima ndaiba nande kuya au kamzimu the no aluzi ni we kuya nanda yami the mezu ya we fana tikwefana onekeju na angini mayani muzoende na angini mayani muzo nundu ni wazinda ni wazinda competitors ila siebo tumwe anambi mwa pastor mwamboyeze langa kwata muome onandize ngekata ngai ya lotsine mungi yakisi nundu pe competition maendezi nundu aiwe akela sindete muno kwa huwa mwene mayanu shi ni competition na yo mwana mambibe hata endi ya umeyu ta umema kulazia au mema kulazia kiasi ni makulazia au mema kulazia na kundu mamazi uno na yuke thenzi na wa mamiye kithenzi oi yuwe kuleja una wa mamiye kithenzi yena tele mile
ni mamba na yune vinda ya kufadha za yingi na kitu ila newie wewe Pastor Steve Aziata Pastor Steve Aziata maile chio cha kanzo lakini mimi twano yo umeingi akala maligwa nyumba maitho amehesabu mitwano yala tunamanyitwo bote na amwe mayo twane yangenda yule mwetu weza kunwa mbomu yalika mbao aivozi kimwana kimutwae Weze usino wacha lazima. Weze usino wacha lazima. Lakini pe angena na mokete aluzi ni mogozi ya cha woni watoeka. Kwa uno otazi ya wene maya nundu otia mambo boyfriend. Ya mwene maya nundu esenyela watu awajuni di zero grace. Na we na umengeme na unaona mana wanzi kelekebya munda muiboge. Wete na kiu ni walika juye. Zero. You know walika zero grace. Ula wanzi kalaka dhime. Ni wa zero grace. Na muno kana tukuija. Na muno ndukienda father. Yuko kaugeza kwithia yu ula weza uka ukuwin. Ti what your choice. Ai. Pe ula wa ukunenga life. Na pe ula wa yeisha watia baya. Kwa weza hivi ula wa ka win. Ti ula wa yeisha. Ni ula wa ka. Kwanza nula less watala mwiso kati waweka numering. Pe number 1 2 3 4 5 6. Ayo na umetoa medha maili umeona wangiala makeo kombea hii. Ni lazima medha yako namo. Au mekomata laana hakuna na mewa mabwe ajeo ja kanzu. Ola woka. Ena tissue. Ni wali gajone ja kanzu. Na mena alama otwa ena ange atwae. Ena ange atwae. Ena ibetisiene na mabeti makuu. Ena youthi. Ai. Au memazi mwana zianju ko eza utwa ula wa muwini. Ula wa muwini. Ula wele mesia. Na eva na ngati na imutwa wa mondo ane ngozi ka na imutwa usudwethia wize obe ungu yete zo go twika wani maningita sivyo ba eno ngi wae kana nake wiyo ozu aende na utwa yula wesa ekinda abanga ndwe mondo anu acha na ndo waitumia MBCD wendo acha bina so yikwe katuke bani ya twika wani maningita yetha niningite mondo mukandi atwika wa jamaa una ke jamaa ndatwika wa mondo muko you outside world ni mola waniyo you andwa ma yutina mo mamuika maikolwa ne all difference na nicho wewe ama maziai nina kunenga mwana otwawe lakini uimana nionaku na nicho kitu bibebo sulikite ona ma referend maingi maitwanithia yutimu no kwiwa maikulia ikulyo newie Kwani ula mwema watoto wanileze wamboni referend mwema akulilie kalamanda vie ukatia aka nde David ukaingi sisia na yamengu ngakuli na mala nala ni jau maikula wa wewe juice mbingi wana juice mbingi bayo na competition bayo na competition pe ange mewa Juma kulia suka ngina boya makonga memazi yo onange ma referend maikula chama kulia onange ma referend meva mayitwane vya ena ndono mwitu akamunenga kimwana kia nikanaevo eva kupe nake na ndiju utakulia ukatia umeonde nunwe kati wa umeonde ndini na mwema kulia pamwana kwa nundu dakulie kulie nundu referend ndini Grace pamwana kwa ukamati nundu nyene ndume yumaikula shema maitekala ukulia nundu amwe machuzi ayi mwana choice cho nundu waundu meselo maneki pureza mukandiwa na baba imboni ya etie metamboni ayo komo ayasongete nake Miriam the Asiati ai nona tainye nona akisi kiu kindoni mbe wandu nasi Miriam tiwe wona nyona mbona nyamwene nona mako ngewa mboni ukiyangoni ono majaye alusi ni national ngamba uzizi otema mina nikulasia indi kisidi maikwigwa
vivi Wese. ninyano edeno ya yo ne kau pethia watwana tunini pau na twana tutu nini yani twisize makwata ninde mamunda nitokeza nye nona ishombo kumbaite wi nye nona na ile kethio kitekito keti kethio kito tikiteta ukopi na jina muona space mwe na yuko kopi tilea wele wate chokisi kecha eleba ebinda jeba na nundo mundu muyo la wako bizindu zianza nuno ni maziki ambeli mboto mutamaimbe tamaite ande na maleona ni version sita wanalama sieki wanalama white elephant years maite ande nicho kitumia ukona ona ingwa si harusi mmeikio kethia mwitu tio muthei aitwa ndithwa pau uikolia atukia losine tena bata mwao na kabumbu kako mbiwo na kabumbu atwaye mume weo wisenga athimie ngwa athimie kabumbu kato ni pesa singe bitu tena bata na kokake na ne muthei na weo uzu atwaye mume uitsane wa no thimongonza wisenga tuonie chauna teina pata na kabumbu ka yetela meko mita ni kuthindi yani kutembea na majira tivinda te fashion father kizamuki yucha utembea na majira kizamuki ti uketa kutembea na majira mangoi na ng'ombe ni mama tembea na majira na ni mandane yai makeka lengo ina ng'ombe teka mandame majirani kwani ngoina ng'ombe kwa mabida kisida na kibenduka au kwa mabida ne mandane kwa makadina rada msuti alozini ne karano kama mandane majira na mwandu mangai ote onwe chao you eat ya rusi ya mangai me kwa siani atangie mama ilita ida madrisi oi ne chao na nyinye ne chao na mudhoni ne chao na sieta ne chao wewe yangu asia kanivoi kiwe kete ngwa sia bathroom wewe ondia na uchao wewe yangu asia siene Florida. Sia Florida. Mwasi ni Chama yengu. We azini medha mesikila meoka kwithi asia razio sikita. Kazi da akimbithe. Yue inge maiza. Wala kwe waende yu endo kwate mwitu akukoko monenga. Father kwa zizi angwete mwitu akwa. Athunukenda kuwa athunukiando na titembete bumbe wandu athunuite ngitanjia yote wizizi yote hata na andu onde ni masiaje musee akwete mwitu na kuno kwenda kausije kamera na kuenda kausije kamera na mwitu akuno uthunuite what on earth nondo sie bao theime kama jumileto theine sie bao theine na unoko kwata kuoko unengane umonetie nondo jumileto theine wewe ikata mwetu kwa wina nduka unoki ejo wewe basi kapita atuya kubwa kyo cha kanzu amwende malikete abwa kyo cha kanzu ama mengangania momone maumalo karuno kunyungeta na yeye na alange meenda ulika katia yakunange tu katia dukatie bano ndingweza yuma ya Nyuko umetwano kate sioke topic ine jito sioke nuru madhina ni mawi ila amatwa teba tazi yake etano kuma mwaka wambe kupika waka 5 teba twasia kingi kilate kuona ni show onatiwa mutwa the real marriage ngo ine the movie kwambia nende twambia 1 ayetambia 6 5 4 3 2 1 ayi biti yambi yakuona endi number akitazi yamba oka usiendo usionde tisio mutwano na nicho tenda kwa tate wa Biblia te andu makwa ne mananga wa ni kwa umani na tanene wobo wa kutala mithena na kumana kwebinda ya kelondo yandwa ingi nundu wa kuona mutwano taisho ni makosete kwithi wa mazielewa ni mabinda na mabinda waelewa na umani wa mabinda ndo mailie withi au wina soko msoba kwa utenda kunena yulu wa kwithi wana soko msoba ila ito wani mukambu shock observers ona maundu moka ona maundu medho mema ito ukamanya no tayo na no mutwano na wimana kwa ile edho kuiliata na muno maundu ni alatenda unena ni ulu wa kitandani ila zitawa
libido nundu baumesi mingi sexuality nekitile kangile nundu akulea kumana undu batawiana na withia webinda liba na niguo mwithukisa twanene twasia kuma mwaka wambe kubika waka 5 kwi maundu mepinduka mwatwana withia mwiwa muyendana muno lakini bindane jitugo mukibeti kya itaba tigwe chasia tigwe kekwetie kuonja na labda mume na akiwa akendenda makome imwe kana nikito kikililiosia na pena madhina makwali just na mundu ni walio kile na yondo na ilie mundu mukanu umeisie chua mundu ume no umeisie chua na tida yula munasoani amalete kwikala okay mundu abeja moteti embia wina pastor na reverend Kalamata bipurezo age otukenga it is no melile piritoni agelo melasia naende na ubibite yue nitwa amina kumana kiu atwa ni mailete ndi kumana ata undu wa maundu ala maumela ta ulaba ta ine munene pyu wakitandani yu tenda kwambililia mitwano nasia yanetwe kana ala manena obo wa mitwano tondo ti unena mitwano yithi wanailungwina nani ekola wabaya sinema yu mutwano wa uwo wilungwina mutwano wa uwo nena tunena ilungu tu na tiyo nena ba tekie makula tiendete Motorgate tiyo kuna mabisa yutenena yutenena tauma ba uyu na tuinena na mwitu na mwanake onalama kweti kubanga akiri yutamba kumela sinema ni ya wiki hapa ekana sinema ya ba yuneta umaba wenu nitayo ni mwenuka nitayo pokea yune mwaiambia mutwano wane tu ilungu taina ila ni sio sieba yuende kilungu jambe ni kuma zero jia ila twasa 0 year ti bese ila yune mwenuka mwatwana mudedela mwatwana ni siju mwaka ndoni asotela mwaka ndona adela ni 0 jia ngina mukamina mwaka kuma mwatwana tambi atala mwaka wambe yupaenda miaka 5 ya mutwano 5 kuma mwa shioni na mwithia ni muni ona kuma eka kukwe oni muni no sho eta walasi chapter esu no sho dini mwoka ambia zitu nene twaite onani muni unatuitaleta onatuitaleta ni muni ni mumi yani muni ni mwandie mwema ni ania na kele choko ni mwoka yune mwambia muthena wambe wake ele muimia mieyo 12 mwase mwena mwaka yukuma mwaka 0 jia kubika miaka 5 leta wa adjustment years na tuinena tuyasia ni mitwano yonde oneleta na twano na harusi Lisi tiyo badukania lisi mwidhukiza ni kwenda jue kwambia kwa ziki tiyo weta wa harusi wako na tiyo wa harusi tuyasia alama nenu kanisi alama na twani manebu ikaniye mundu mukolo na komiwe kwa mundu kwacha manebu ikaniye na sioni mutwani na mazi ya yuni tekalania na zolo na manebu ikinato loka usuti mutwano uronogie usuti tonotala uronoge tobokeana usuti kubokeana nunaendi usuti mutwano wetete juu ubokea kila muthenya siendo hii na weba umaibebania siendo hii tesi yake sia nende ni watu wanimaningita na siendo hii tesi yake ni taero ya mundu na ni kila mundu wenda aibokea ilate asia adjustment nebinda la kusoma na kupinduka kuma mwikalola wekala weweka nikana wekale nongi mubotane kwikala weweka ni chiku tumeona wana ndo ingi majemelwa bau yu aka ingi mekala miaka mingi mate atwae withi ya kutwa kwina binya nundu mundu asoani yani ngulika miaoni kila meta ayumea zima jita miao ni kila mundu weweka eji ya undu ukwenda akoma undu ukwenda onogenda ukile maukuyulu onogenda ukoma kitandani ukelene ukakoma ukenda ukoma muno kanoka koma onakiunona pastor kitena thina ila tesa kubika unona niba pika saasi anona
na kia nama nito pika saa sito sio tuko ila mundu wiwe kande kala amuka saa sia nona wike nde nuka saa ilo kwenda nde kala thayu ula ukwenda mundu mendana atinda na mamboisi akeza inuka kuicha ukeza kwithia saa umo ibika ailo kulwa watu kiwaba Luthayo utsuyu nduneke yangu ilo kwenda na yu watu awa mume ndero nyongo ya yuko kwa kukujikiwa mubuto na yo wamanyei kana musyo wito mwike wake short skirt bazita mwanga yandethie ndike tonyeho na kyolo kundwa ambiye ndagao ne mubuto koke ai yuko unambiyo thima itonyeho yutu wetete thayosu ni wakuya kwake kujikiwa nchini na sio ndei ni wakuya wailo amuka saa 11 nulu nengo iwe ane na unakoma mpaka saa 3 ni wakuya ngwa isu ndio kasiedwe sie basi jumbe wambia kwitha wina response mama nake ni wakuya nzuye yakwa nithukie ne ndondo ya saloon wambia kwitha wina responsibility sia mundu ulonge ukethia pe mundu yusubia ni wambia kuingia na kutapika na kumena kitungu kumena mabela wewe mtu wanga nuwa ndola wa nyunga uyambi yotapika ona kume na muemeu yuko wangi metha usa kwitha wewe muemeu wa nyunga wetindo tapikite wewe ite mukeosu kuikana hii na yuto yekata yumia kesu nilezita wa kumeanisia na kupinduka kwimaniania nolongi kila mumwe kumesa muke wolongi wewe mesia jutia wewe mesia misubo yotuko asubio tuko kebulani mumukulia koye tuduma analebu koye lani wibindia musuvio suwepo ukita ukilio ibula na kuambita na ndo amba sumuno wewe mesia kuyandwa ange mudi uzakwithia umonde no bango kuzatomana kabwa ngala yuko matata okethia amukio kwa jande mundane kondu ni mundu na ndecha inde no thati welo mesie utana mamete kwetu kwe wandwi na kwe wandione na kuna manete kunengwa chips wewe ndwevi mokutano neosu welo mesie unezo mbanazioka kio nota wetete weza ukailoenda wewe na ngania mulewe yani thebandiwe na kundwa alika mundani mutheno no kwa bathu kumathukumi onaeka kwiwa referent na saa mwanza ni wosu munda onote mwe thaju ni waku kiambie kulika mundo ni wakwa so mundo ni waile ni ubangwa ni waile kuimwa munda uni na ile tobanda ninailete kuima ninailete manambuisi kwata ngombe sie onota tabitwe ni mundu nundu yu we kwa kuna yu lakini bau tanena thina kidogo basta niguo responsibilities ni wailete kuona ni wamemesia nundu wamesia museo momeasia na chau na kila wina lakini generation ni la twin na joju ni tandulu ndikuwa ya maundu mamundani lakini nimekuwa ya maundu tunaona kwekala ilopi thina father you father kiukiobo miele elando mae iwe kuma numba kwa niyo yetete thina yo niyo ngwenda kwa sania sia thina la munene ni gundu ciana ikwatise kwe wanyu jutu kwatise kwe ciana nai etende anzo nina kulie mamongi we waiwe undu wehete ya mwitu waku nondo mwitu ni kuona amini standard 8 adi secondary mwitu sunde seko uwa na nezuwe chei ona kendo kenini za chei dathi mundani ona kinyamu ona munda ndao kinya akita aiwa we mwana thuko mdao akita eto wa munyage wisi umola mundani wa ona eto mbemba ya ubibi eta andi timu thukomi andi tubebezie zuteye mundu su nde subu wangwa mundu su ona nde undu wika yusu ni wa mwitu ulokwete kuwewa eso towe mwana wa ju usiotaki na munda ni wata iwe boarding school usiotaki na munda ni kweli yaka kinya kwakwa yuko kutena binya kuthina ula wibo ni asia ni mele kililie kisomo muno me asia tuenda performance ni wisi
Tuikwenda character. Andika nebinda ingita tateta sia nguku. Mwana muasia kana kiwetikela chake cho wato yikenda wendo kwa uwa. Nuru kiyendo yu banda. Kiyendo yu. Na kiyuka siamina kuemewa. Na kiyika la siamina kwenda kwa mbio tuwa kiithi wendo ingi. Kiyeza ukasia kiwe kumbini. Kiyenda otusia. Nuru kiyenda unoa. Bese ubo wa musi na wiya wa musi wibina. Dutoneka ni mundu uta trainiwa kuma endi amanyiwa kutethia wia yukula tuna amanyia wa tuyewa ni na sia bina sio muthinga asia imaitu ni mana tuwe yenesa onaka utuona hata tuothenwe tuya muka saa 10 ai saa 10 sievika no kinyie ndio kauteke wo no kinyie ndio tu na twaenda school utieke wo watu ta ona wa manzi ya ng'ombe withio indi wo kiothambe uthi school na ni 844 ila ya ikale muno na nuende to kuita kego na ngo nedanzu waila wabika skulu saa 11 wabika skulu saa 11 na musiotie ni wemie akada no manzi ya ng'ombe kitothia na nutie kego kya kuoke atoke asa kenda ni woke ye kego wekea isu ya training na wabika musie nuende te unango no likete iko uwe inyagu kwanza ya nditi ndiye kuthukubera ndiko muwia mulikete iko mwivika standard 4 niwe sekuwa niwe sekuibangethia niwe sekubwa ngwa na ngwa sia kunde mundu bwa yuke u nikina trainia siana ukethia umunthi andu alama nae wetha yusu ne responsible lakini ju siana ila sie kuewa kana onake university kokaua ona kokatuta ona kokaenda kwanza kiu chao dhamba katwayo wakidhambioni watu wakiu kidhambioni kana shawa enoni akamwele tukamwe koka kauma school ke secondary katonelela mwangoni kalume sia sulua le ande nebuka jecha bungu kebelani kalunya sokisi kajecha kebelani kajeta andi kuja uchukue hizi ni mudhukumi kuja uchukue usuruali wande ni kajecha bukibelani na andi unduulwa ithenda ukaikalilo kibelake okay mauma siu dwese ditu ile tutu eto yatu ikita bebuto tutu kita to kwa kade sio ndio usie mundu katao na mundu nokea no thokundu kambele kana inyoku kea mundu muka ndekau kimwana mundu ume ndekau kwanza juta kwa ya mundu muka kada mundu muume umundeke iko paikeli tukazia wa wi mundu muka unungwa na atu yewa wi mundu muka itungianie ndeti sima ya wamaliwa ni mocha ningi kokelitia mauka kapeliliwa bukibelane balape ithe kokeliwa mauka kapelilia mwana nya na keke kamutangala kakakwete na kajililo ithe omau alasia ithe obuma elo elete TV na kaluko mukomeo kithui kiona tunondo ke secondary kiona tunondo na wa makulia maigwe ni civilization mweno civilization ninewi sio mo kwasia wenda kele tukaweka kunokola kama nyiwo kisia wanithe ai aka ilila ida tunondo kwa waze simba osa kwa kokona hai twe mali ndaka ika misi mondo ke mali kandwa ni the yue nondo wala tunena wini burayo asia hatu kwa asia aba okisi kanisa no kisi ya banini timono you kwa tuke ba ondwa miaka isute weta pe undu wethetwe wina mathina muno andu amethwa amela tutakwa kisungu sexually active kana mamudha mona mejoyi dayi myaki mingi metha makanite mwaki wa ukomani kila mweza agwithia egwa tokuthuana nena chao myaka enu 5 yu myaka 5 yuka uthela nundu ndu wambe mayu manthakana undu wakeli maitwani na kilo mwe ndeiwa then othasio wolo entertainment ne bau kwa umethwa onthe
me sexually active. Atio. Libido kwa chesa asita na wiyo. Anytime is tea time. Ona kau ingi no ba depend ya ona kau me da me active lakini imwe ingi no ba depend ya ne approach la manethiwe ethwo kwa ngelekani mundu mukaketha atai wami kwa kana atakomana ume ni mwene ba depend ya umundu ume amwiki atama komana mundu ndese kwa matume ya mundu tame umutume atanyamu nange mainywa ndawa mokeona ni nange mainywa nini la utethese pe alusi ingi twila ungamio bandwe ndemuwera niba mwana kosu aendie anywa Viagra na jela matwani aendio mami no twanu akunda ndos nikenda mundu muka amukie na mayai makomanya majibania kwa umetelete alusi yadela nigome obingwa mobisi na ke mwitu aimutangiye na ke ekalite thayu wotheu mwitu su akwateleilwe agita uambukua otuko muima bakakia agitio to hospital sia motwano sina mano akwati watu hospitali so bau une baka neutralize we kendo ni chongamie na kiyothea na ke mundu mukosu atitie twenza kameze tekie wethi hapa uba meise kitau usunoela mwikalile wanyamu mundu mukosu ando matena self control ambia onakobiko munthi ni wakolile omekola mabika ndio na mtwano tawi yani ni wakolile ndenda weza kwithio na mabinda maingi jua kitau lasibidwa ni mumemeke sex ewa ani wezio twao kana ni wezio sio kabwingi ningi maya twane de maya na arusi ningi twati yakola ningi maya ni muni ndakola oe utwaeni na mume na akiatwa hospitali ayakane so kweka ine kulia nundu baube bandu bekwete ina thina muno sana aume matukuni aya kwina maumanizio ni kwate kwina maumanizio ala meotuma aume amama bifu muthembo simombi manamu ni kana mundu ona ni kana ni mundu me no lazima akunde na mwesu na yo mundu mukage wa utakwatiwe ukewa walela mundu usu ni fake yo mindo sexuality ko last ndatika siana nundu aume baba medha makiendo mina ndatika miongo 3 kita mindoni kana ndatika kana esaadi ni kana mundu saadi modanesa nundu pe no manzi we bandu ngwegwa nje kitumi uko na aume mekwikanya mekela ni liemwe father ngayela wombie mundu lika naone mundu tesima kendo chambe amwikie na muleta wa self control na timing mundu ume wawo la no mwekanya muizu azuni mekalile ya nyamu mundu ume wawo ejaculation ndi minanda teka 20 no mbingizo ndi uwetela nda imuno ilandaza najua umeingie mena myth mundu egwia bongo mundu ume kila kithi awani times ila mwa performance na performance ila dithi wajia abata ni nyonde mubike orgasm emwe onaida nondateka ile onaida ni 5 mu feel mu satisfy kila mundu with kila mundu ni waridhika kiki twandateka no seleke no bungu wa wimo nundo ngainda umba eki timing onana musiake theka la mina yayo ne yuma iketela the second round ipatoko kaingi ikaenda the second round na itwandu tumbitwe pethi awakilungu chabata na woka kunyambe wetha we mundu ume uiboa na uletela another second round uikwata vina wake ni lazima zito nenda teka ile itatu usioketa ti lazima na ke mundu muka uimo prepare nundu ilo tumia mundu hivi tokenda teka 20 ona umundu muka witho wa mumisia witho wa mwananga ewo atena wendi wa ukwenda ingi kwa ungainda umba tithwe tithi suspend pau aiti wa mina 30 minutes ni wowe mundu ume une munyama ni munyama takatuke babe basta nundu basta ni mometha maitu thimea
Upeza kwithia bure usini mundume bure kabisa. Kwani mundume kwa twika mundume minata kasiana. Yu kila ki depend ya tinda teka. Kila ki depend ya ni undu womba nya mundu muka. Undu wa mukwatanga, undu wa mu prepare, undu wa muone kila kita wa romance. Withi ya mundu mukausu ila we tiki usile kukuleza tiki une andiketa stroke 9 ibindani zingi kicha ulisila takisululu tichochu kila kida hadi bandu beone mundu mumbanie kindu kila kida keta sex kwitha yimuyo ni kumbania mundu mukoka mu prepare ukamukwatanga kula wailite kukwatangwa ukethia yula ulika ona itweke nonda tika ile inyonde ni muaselela nundo kila umwe ni wabikia bala wailite kubikia yukecha nsuesa kanesa yimwe hai yu mundu muka ondu umbitwe mundu muka aenda akabola lakini abikia abikametoke aminete imwe na yambilelia ingi na yu ila wadinda tika 30 eona ni wetie eta pambe yo become dry na yu ila waende yanda tika isu pesa kubikia abantu wese kwithia wambi olikana binya wambi omubinya wambi yakwikia mau wambi omusyulwa na numu noise minda tika 30 ikabikesa yemwe mundu muketha akolile kilake witha umunosia ona tie za yemwe ndateke 10 ithela ndatika 30 ibika ndiwetete isu kubadumeze masa ukethia nywa ndawa na iwe amwe manywete ndawa mbo ewa isa tagwa undu kila undu ni mundu kumombanya na kumukwatanga ewe nesa aibikia mukabika imwe nicho kimo nicho kiticho sex na nuweze taso mamandi kumayazia kila undu webinda yawo nanga yase ubisie kilondo withwe no tanu we kwebindani la yawo tiwo kana kuumeania ukethia mundu mukaendete uni atanda mele unda so ukethia likaukiele reverend nundu ngai no weki speed ni weki yithimo no tasie ni sinibethia wo lubricant la wethia pe undu suru ila wende ibinda yu yanya Paidabe bataingi. Paidabe bataingi. Zuela wana fumeania. Nundu kayeki de lubricant siyo mezi. Yebindena ni kanazele pesa kukengi. Ni kanabata muyane ni yebinda ila application. Napo kengi. Nela ya tela. Kima janya aja ile rekwete la kika luela ingi. La application ikekwa. Oka simweko kaupikiwa. Onde makafufil desire yo sabali umwe okay lakini ino ni myth na inge manywete ndawa sia umila nicho kitu meongea that way ni watu anena twasia miakani na ange ni demonic nundu kuyamwe aka ndiyo matula mote muno nundu akamomme tona kwitha maumesi ni kana moni okay mundu umeni sawa wende ona ndena thina lakini utiza kwitha aumesi aumite yona mundu ume baya ndia puripewa ewa ni kana mokaua mamewe mundu ume kunanga ndareka zalima nangi ekawo yasi ufadha na kindu wakwa angi na mama manyetu akewa likakeleima kuna ba mbeno kuna yizine zatanyusu demonic zidi ya mundu wa utwa na utwa elikakeleima hai no ndume na alama ibandu mbesa akuiba mbesa yube andu amwe makuma ndezia wenine aiba mundu muka mbesa amutumia nae yo neka kwasia iba muka mbesa make usukumia kiu nikanaweza kwithia ni atwika part and parcel ya marriage lakini tenda utabyando ati ngai azumba kila kindu achumbie chekwe bindalila gailite kithwe no tanu na muyo na kitu mongai anenebwe na kila part ya mwi ngai aekie kila part na kitumi chake nundu yundu esikwe na umanyisio ibindani je wa sex kwe kwa na monyuka oral sex na ndwithia andu waza meiwa tutacho kisema na no sex luma undwazi wonde ni ndaimoni na ni mokeletwe muno na mngamandi kwa mayazia
na nundu wa fertility ya fato mind kile kokwethwa chusewa ni pathei uzika maundu alanga yotavanga meka wona na Paulo ukunena na ethically malo miasia meka maundu onamwe menthoni kuweta na asu menthoni kuweta ni sex ya minyuka na ngai ya malechia ku sex ya munuka zo ngai ngai ndepo ni uleketi nenda imoni la kula choke zila ngai no maleketi ukethe nete ku na kudina nyamo ngai no tuleketi na pazebinda sotomu na ngomola ndi anangwa ikindu kingi ethukizia maitu ekaini mutavye ndao mubitha Lucy pe amuma nambi yetu mayibanye na mwana kyangula no thuku ni tujiwana nthini wa ila twibanya kindu kita wa covenant tuisanie kindu kita wa spams mwitu akilelwa munyuka akunde Manake mundu nikenda wese kwethia ndu yenyu tio ndu manela matema nanda kame mukanyusania nake mwanake ayunyenya kwaku nikenda withie muikatanisia mwenu na mdabishu ambia pastor na twakunda ni yu ni na mwanake ni twekie nae. That is a demonic covenant. Pape mundu that's a sin. Mwanena kiuna pape mundu waitiati eta wa kanau kuma kambo yasepekele tukamwe kuma mbioni ka mbiki yesi pamzileuni ende kuma pa umbaka yuyu twenda na tunde sina tuita ni asia ni ombeni tichochu wewe ndi weta ngiko tunasoma leuni you may believe you na maita ni asia nundu. That is a demonic covenant. It's a covenant na yote na asia madhabau maseu bawane madhabau manda imoni na ama kathenia mwana gana mwetu ezu forever nundu ithiva uye wokelilwe kwisa ulekaniayo ate aboze iwe utangio na kutongwa iwe ndi reference mwana kyo ya tarini onaende kango yake ithembwe nde undukandi nayo kuunita wako kamwili tukandita kama connect kaya kumconnect yetu demonic realm. na ange ndo ese imwe no andukwitha matese mayiwo ngeekie na yenda ikola wina na yasi ola tu nikanga ikatia nei kai mwikona nona nyusani inda kame isa nyusani spams munene nake uweme waku ko kwake nake na spams ile si yako yete liukunde ai nipakunda what's father mbezukizi ndaimoni je ka kindu kina justification ndaimoni meke ashua kindu kila kindoni kwekwa na kuwetwa nijo we wanengwa satani aunenga ewiya mumu uyake ndi kunenga andu maundu momo ko tunena tuyasi ati yushindu yi sietete madhina nthini wa the first years nundu ethi wa mwatwanie na kitumi chokosu na etho wakwatie mete nikana watumia sarakazi sorcery watumia witchcraft mutwane poka hivyo mathina miaka 5 ithela ethwa ni maundu ni magitanda kukapoa nundu ndo atumia the right method ukapoa kana ukapoa na wenda usumukotie mundu uisimwa ndithia njundo isaunga makoko okay wasimba kamata okay wandunga meonge nethau we nundu akamethwa sexually active pena dhina mundu ta wa chief inspector nzomo yasia we neto isune kali muno penina stage mupya zio mwone mwande koma nedukisi pio na ende meja moteti yasia iya reverend na pastor Grace Mesa wa pio peibe itese kuima na kwa na lilikana indi na kuniwe na mana utuma ikanda ya kimata ya mukwa na nini mulama ni mulama kuya kuitangala milama nolani ono mundi ndaulwa izweta wameya muteti yasu nainde nake mundu wa masai moje nde ukulia wene manata imukiba yete ngengele banepithe
umundi ndika kunwe Father Father beke no twe alama undwana yutiende na unena Father beke ngwenda unena o comment bau nikutoneka ukebasya mundu muka kana ukeba wene mundu ume na mwa ndino wa myake no idi kwithia ndese kwima nundu tima betyo make ni palawa ewe kana kwithia ndese mawia manyumba kanaweza kwithia ndese ubuangua ndese kuua na ti kwenda kwa nundu taisye mabetyo ni metho amekiwe ni palawa anachi wa ewe palawa yu niwe yu nenda uneno kwa mutumia omwe nenda unenga nengelekanyo atwanie na chathi cha harusi cha kenene na weza ile ya mwitu la watwaye ndapo angwa ndathi kwa bambui ndathi kuwa ona mutheno no mwe nangu ndese chabati undu kiua wa na ni watwawa na ti kwenda kwake nundu musiula wasiaiwe ethiye athukumi ma musie mausie na umabu atwa boarding school na umabu aenda secondary na umabu athi university na akomania na mwana ke university na menda na wendo museo na mai yake imanga hii na ila maamini alos juma kemwe keithala aeni alama maungame aluzi moka musi omoke umakevia na mume egwa muzo nundu ni mathokewa mukosa mutu wanganuma balaeli na mauta na kila kendo na nyamanithi enda ikone umawie na ke mundu mukono nunda ya chapati ya Isaac kuwe avikone ke akiucha biuba tacha nesilie nene tacha ngima na uangia mutu wonde wanganu kiwone chuke byo na ende ana ukoloka chapati keti lange ke yuondo kiwawa nundu wenda kiwa nela mume wokie oka utijondo mukoende kuwa chabati ya mukaende na ukoloka amukulia indi kokwe kwata amwe ndi ukoloka ni kana chabati chambe kwetilanga kebete ni kana ni mumisie mundu ume uzu apindia yake kibeti chako yake ni kibeti chako nae nina na mutu wonde na nunezwa kama atuma mwana ongi na kisululu ndukani aete metuyele na oka aola kamutu kamwe abulania ni kanaka kamondo mutu ukima waju na moko na oke tambesti kapo umundu muka amwe ya mame na kathinai dio wese mundu atwa wondo wibana thina uko mutetheze kuwa chabati mutu nina akima mundu ume akima woka sawa no wenezilia nundu ndena mundu muka ke imanika akuwa lingania yake vetani na ete ivetisio toi silika we chabati siende ikakameze na inenga mutu ikakameze ziwe chabati nundu mutu loketwe nezilia nene landu 40 akolokete laundi na best maid wake amutevezia akanda chabati onondu keili nenda kwasio nutona kwithia watwa iye mundu ona ume ni matwana matese maundu amwe osa responsibility we mwene ya umanyisia mundu wako umumanizie na nzele otonya umana osa responsibility nundu ila mwatwana mutuwe kakendo kemwe na nutonya kuiva wamaniwe we kuma mbaka ground yaku lakini ulotwa iye kanoloko twa iye ndele wandesi umwana ko mwela iwa endo kakome milioni nuswe mami na alusi ti mwana yisi dazi abe ba materiality ba zitu za utweza ata akudungane no wezo ndokebetike kawa no likile milioni wathiu kakome milioni no wezo ndo andieka andiye we alizo tani wa milioni we katabu mabo oka kwa jako no komie milioni asia yona we oni yuko mabo ila uzwe wokie ya kometani amukulia wekata ba amuyandiko mi ndumbi yengo motani
dupe anu mevo amatesi onangi malika unduni wa mutwano ukeza kwithia ndesi bambilila gwapa kwikawata tevesi ya munyanyau amanye miaka eno ikwitwa ya adjustment miaka ya kwimaniania pe ukasoro mwingi withiawa thini wa mutwani na mutwawa na kila kingi mwithukisa waileta kumanyanikana mundu mutwano jithajiri Tanzania utaisela na nziani onethani wasamie kwa wasama ba kwa motwani onethani wakomiwe kwa komwa mwayukathela na kwa wazubiwe bulani kila muthenya ukakomwa mwako kathela wakomiwe na wasemba wenuka father ndukota kela isi tumata basia andu maitwana tukamea muthenya omwe ukasenga omwe akobete kibilani nongikomete sitting makona tangu akakulia nikome kibilani nongi bedroom tuiko na wewe tayari yuti unena ba mundu komete lumunu wake aisenga reverend wanena ndeto isinalile kana niwo pema na bata bwa komaniania no na kwithia mundu ti kwenda kwake ukethia ndese kuua ni kwanza ni victim mwe ya mthemba rondo uteze kuua nye mwene na nuisi na asiye wene ati wene mwe kuweza dia so mwetu ni wa maundu alangini nezi kuima kuithia haiya suna kitao kuna kwanza ukethia yo no mundi kuima kutaza kula so university no kanina na form 4 na nina the Ngamande College Mombasa na yuba lana ini na ikwai na emewa timondo lo siani wena mami so university wene neze kuua na wandikwe ndomone ndikita ndomone ndwise so university tukozu we also ambia you wiki ya class kamwe ka chao kamusela ka kiwo ayi ni wengima nundu no ka ndweli so nyina manai ka class ka na ka uko ikata wikumba so nyina ete lo ka ukanekia mutu akelo ile wonde kilo ile ka class kama yakoloka nani wakoloka kazi hayi ngakoloka ka ngakoloka na kilo ile wikoloka ka class kama alikuwa swani yake kani kibeti juwe wa hike kawe kibeti kwa so yuzinende na koloka aba ikivuba ichona niwe ni nyao ayende na kuma class mwana ni umita yani aiteleza kuwa kunungite sakoka kwa ndiwe ikiara na mwandia kondo we umbiye ndiye kio swani ya mtu ndiye kia mtu nako ndio koloka ukame akitiotheka na kilo ile kakilasi ambeje kongumani azu ndio maani asia kakilasi kamwi halafu yeke wa mutumbolo okoloketo na nyamboni na kuma buneka na ndio kwa kwanza tuwe kama mwalimu yukwangelekani okwasi yani mwitu yuwa yuke kawi wa mwitu watu awani muhume jite kawi kwa mwemeu na nime weko yue na emeu kiondu waibata muno na niwe tuonena tuyasia ndiwo tuyasia miaka eno ya adjustment manyanya confusion mbingi ukeza hivi anuto no twawa ni muemeu utezi kuwa muko kana uma kitandani watu wa mundu umeuma kitandani amego na kana katwa ni mundu ume very careless wewe siku yana careless muno ukithia mundu usu na mabinda maingi au mati wa makomete mundu usu amuka kisi ebula nako ndalana cia kitanda ya onaanda we alekasia kukunde ona yato cia yake alekana cio na ikinyondo kwenda no sikwa mekele zokithia ona kiatu kikisio aile toki na oga maumenda kaileza kitandani na kana maumenda kaniwalise kitandani na kuanikite suka nzao ukulie ndi utwaiwe mundu moi ni wokomo emania niai tiasiate manyia niai na ukone tabe kindu keni cha confusion chukie na ninena na anake mutwana na ninena na etu mutwawa ndukone kutwawa taila simu kwa tau kachati mutwano ni more than chatting ni more than simu ya ubala mutwano we demand ziolo nutona utwawa ni mundu ukethia nunyunga akanywa na gwilo no na kwanza na infection ikanywa na anakilambi kinjia kakela tropical kwa maana ndo ayo munyuko nyunga waile emaniania na ethani kumutethesya sio manati na sio manakana
maundu amwe ndisoma na utathengianie na mundu aye no mutu oneko ona andu mana mundu so you ilamo ka university ni mwatani wana ni mwetha mwevu mwele yuni wendi wa ula mundu no yo ula muke wake wano kumbe okay na ke ma no ilo kumbe ka na ke na ti na na imwe ni mundu anakitai bondo so ma watu wa mundu mio au nyangu wasio nzoe watu wa mundu mio ubwa mwevu we konge makeups na nicho kitu bitune masking ake mask na niku kitu pebata father na kindwa kwa na mwithukisia miaka eketha ni batonyeka ti miaka ya kutwa kibetiuka ketie musikula kwinyako ti miaka ya utani cia na muka waku kwa ni batonyeka nundu andu aingi mesambi othina nyama kuiye nundu bape banu makilile atwa kibeti na thi Mombasa wona watu akebeti wa musi na wathi lobi wayikala ko kenuka December ndo isao kimanya na mwisambi othina nya wa retire nundu zila wa ndi retire be miaka mwakilile ya yuge ya ndakana aye okwikalania kwa kawaida kula kwikalania kwa kawaida kuzoeana na kuka and just ndwama nakana nikinyunga wakito hiyo wakikomia wasioka weyani ndwama na uka December ukitekia nebu ndwama kana mundu ndwama na mzee ando bako mama kabingiriza kirando ndwama na kana nunyunga manyo na kuyangi mangola sia kingo kinene ukithia mukomete ni ndwama ni abuwe joa naku wa ukoma au mundi kwa je wikirata we mutumia omona watwanie na ekala basana muka na uya wake onai wakuua na juu weza kwithia ndazo yana na muka akauiwa ni muka liu akaya na no kilevi ndo na uya wa kuwe miaka miongo monza aetwe asamazia mboili ayomba mukosu ajenda izambo na bisiwe amanyiye asomete kuua na zila wasomea kuua na watu kuma mikawa ni minene paikila kindu chonde uwa kala kindu chonde nesa edaika kuoto kangane zoka ya wiweka na kesiana nyanya musi ne uyaziana na kwa uwa okaka kuota kalona manite oleweka muka aikito kuwa na donge la kiuo twana tukomanwe ti andu 10 kakota muzea etweka zubu kauka kasembete alasia ni mboili ayumba muka kiuo tuenene tetwaite ketha ni batonyeka between 0 year na 5 years andu mailite kwikalania imwe mukatetania mukokita mukanenania ukamanyoya tha ilio angola cia kingo nundu miakesu yathela kiuni kithela peange makila cia koma ndalekwa aitane cia mauna yambe usuvia muno dianisi nundu ni we relax wailo uzoea nailo muthimale hata na nebu evuyele ko udimanga atafaka anethati uti hizo kama yaya za 12 nekana kwekwata tikale imazazu ange ambe ateuke abunuke na jitu yoto kwasi ati zubiaka ne ya 0 ya kubika 5 jundu amanya yambe yo manyai ni chao ketha na thina ailo yale uweba wale to control ki wale te kumanage ki wale te ku correct chao nundu bindane jeni go pedha pe correction na bindaje ya makae makunena kila mundu thaju wake mwisao thina ni bindaje no kale uone in true colors mutwano wenu ndu tho practical na peangi wabithie kanani wawaiye tao pemo wauta asima bayo wauta cancer pe wauta batwaenda kamwa wauta mungathuko high blood pressure diabetes pe wa sukali na kwendwa manela mweba na janundu ayuka mela cia ndawa ninginda kokomela winake asi lakini juba muiba mwe mukamela cia kila muthenya uko nao sanda wake gara kwani nundu ikeka ngule bele binda ya wendete ata na kwa kujia andu mabida nundu ni kwatia etha mutwano nundu nisi
mwaile ndo ile twa mundu mutambito mana likes yake na dislikes nondo mwaile to biko bando kasi ai nundu tende na kwibani anotokekarania we wende agwanicha wendete hata no menete hata Father matuko hapa imakulyu asu ni chatting ni chat na father finished Nuba imakulyu asu na father onaye kama kulyu asu mabindani ala maingi andu mayomilani la amebania kwanza mweza hivi haikana nundu asia ni mutabia andeke temu itumwe unambiye we edha na problem ya sukali na ambia na boyfriend na ndamu mutabia na muleni wa miyo mutaja niki ambia pastor nitabia mundu andeke tamanyembe na kwani wone ni mambete mume maniambeta mutoi wa kamota ambia pastor ninyo ni miaka 30 na yu mwana ke no musione wogie no kumbenda naambia obwana nina wayenda kame nina wayesukale ambia wawula mudhoku no kimwi anda mwe madhimo kimwi lakini wazi ndo hiki na wendo teza mundu longi Yuvani nindi datwana ndethio mana na yu ethani wambithie ki yini wezi reverend na pasa bani bala beko bikai ilebi na muna weta ubo wani wabithie mundu thinotu wana na ethio mana wamina kutwana yi mutwana usuketha na mugo Father yu mabindala maingi nicho tasia kiti kuona baya nisho antiandu waingi maumilani tiandu waingi majeva na bwana omwe mabika mtu ana yasia mwani ndekea nyindi au tabia ndekea ogie basia mundu muka na nyinya nethe mamubitha kana mabitha na kana ndesiana na maujumane muni kamwana kala kaika kuko mwitu kali kazilanga mako ne wasimu ne muthoni amwe muthoni wa manondo mwane pole nundu wa mwana wenywe na kela weba nasia ithe na nyinya ono mwitu ndaweta kana ni babetukie kaundu na asia asi tiandu ingi maweta ona ndio lilikana mwitu mwe watwa iwe na atwa na harusi yenene nela mami maumi animuni mabiko mataanisia na yuthi na wa mwitu asia abikie nyomba mwana ke asia ani mutangiye ethia mwana kosuka ine ngeli alama ngeli manene medha matuli me mabuti ala medha ana chama cho me kikundi kenene cha matuli kikundi cha matuli na yu alika nyomba kwa mume adhithi akastoke mbanga nyingi sienda kame na wiyo usuku atuika ni mokito mukethia matuli kikosi chu mume adhia manda liu chao uya eni na nituko na manda wakange duze poka wakange matuli atethewa kuua na liu sasia nuswe bika saa monza liwezi kukuewa mo kila mamba kila shiasisio makunda bangula makunda meka mwitu sio amukie kwa janda etako na itwa wasia hallelujah na atwa itwa ni mwana ke mutangiye na ke ai mutangiye mwitu su andiye kwa kalanga matuko manini nasi yoko kwa mume ekata uti wote kwasia kwe maundu maingi utamanya ila muibani na nundu wa confusion ya miaka ila tiweta na kiki ngi advance ya love is blind. You mabindazi ni their love is not blind, their eyes are open. You now between 0 years and 5 years now your eyes are open. It's not now love being blind. Open you and your mind is working. You ala mundu anaingeli ayumela nezake na wajuwe manani na atoi wene tuli the wa anai mudhengi akiona that na kwata nitwe na lose nye kunde na unaisi atokea kalanya kwa seo na kwa nyango iko ni na voya ezo tolitio dogu ukule wene saba yani reverend aka ukule misha na mewanga ina mewanga no kwibita kana nutwa mukekala kwa siu na kwa dhuku kwani kiapo yuko dhuku ni ba ninkinge kubika kiko na wewe mbia tuumeanisi hapa unisi kibeti nisi mzee wakwa nikingi kina kukwa father walika wakwata maina cha mwela kwata na mokonde nundu baikuota
akuyinja yumundu na no and just mundu na no we ukulia you father ineno yutenena mathina la moka miaka 5 na kwa yutino ndwethia ningeli ndwethia no nyusa na wethia mundu no la wakwita ne kana obisi ubinguke wethia obisi no baka witwe ubinguke kana ta koeto obisi ndo binguka wethia unaso ani fanchini ni mutalo ikita kuyanga ikabanga amba kala ninyo yo sio thome obaba you father kozo mawa kwata ni thiwa weke wethia unaona obisi tamuseo kwanza father waambia ubundi wa we munini ukawe katikist father ndo zao tuika ni mathina na nduenda kwitikia uya wangai nundu waya kitorwika maja la nuba ai nundu wake ndo meze father ni ndo kineno na nyene no meze father ndicho watu ameka yui father ndicho tu weta ati kita kwekea kweyanga yi ndo yuni wo kazi lanye yu ma mondo engine lanye yuke with the we weta wenza inge father ndo wangiwete you and wangi mena that confusion na mena that argument na ndicho tenda utethesia mwithukisia waitu nikanetho na soko yu inene tundu na soko msova yani yine kumaanisha reverend mese mutwano woka in reality while ekulia na yukene kethiwe na ndwezi andu maiso ani aila mepita bai kanisani na yukene kethiwe na nichatokea soko msova siakwa nikana mutwano wakwa uende ni miau witwawo mwayu na ulongi witwawo mwayu no longi ni wenuka no longi yazi ni wikala tawe mubea reverend ndizikana ni wachuma yetita wachuma ne wachuma muthe ne kwatita tayo imwithio ndeba pe mundu moka waisinye unit tayari tu unena ni kwitu nene na mbio mwe kanisa naka you father you tayari ni twaitwa yule kana you wa mamo ni wote kiliko aile kulie yate akeva na shock observer choki akamende awa ni chaunde na cho junde toesi na luma lukanza au mekwa kizungu come out from the cocoon uambo manyae akaya momosi makamatie mweme mamunenga eja ujunda mamunenga eja na be mundu ume wibaya ndimo wibaya ndimo na mundu umosu ailia ume onde asiate aka ainge meka ni mambikite nesa yimaanisha ni ngomete na aka inge nini ikite na ende wa wina mbemwe na kila nitabasia aka na mundu mukombe thukesie iyukula nyonda mweme uni mukola onaethwa ailiata jaribu otu ike namba chao number 1 no ikulia kiuma munenga enda munenga ongelanga kama mengo na me utundu wemwe mumetu sautwe hata aume onatha me onamekwa eka na esa muka wake ni wa number 1 aikola yu akainge yu kwechango mwichango ni mundu eka na atu sautwe hata mundu muka reverend tipa ngukulia ati nenda imoni myao yake iwa ume nundu kibeti nikini wenu cheki na wanga juma ndiki kitathela yu aiwe ambia kuona yu no chapite yu ambia kuonange inoeze limundu ume ela walikabo na eve aba ikindu kien na yatongelela ingi au bemenda zindu ingi ande ya umanda kindu kingi kien na thina jote wa mundu mukamweni kwa mundu ume apolotanga se ilomoni siake ukiwanzuki ende mumino kilio wake ekikuo na ewu na nicho kitu father aume mundu mukola ibale luni atembete mona akaingi anake onabania wiyo anake lakini ula wake amona mwana ke jilo tamwese amona we kazi mwana ya ende jila wa mwenu cha mushie mundu ome akoma na but we mutwano uilie bikiji wambelela se kutonyuka je chao sukali ende we otanyuka ila bikiji mujo ngamu igesa umesia we maongela mujongi umanje kanene bayu we maongela mujo wale tole chande niwe na bikiji ndena na utanyuka ongela mujongi uambi kinji ngobulani na sio utanyuka nisi ongela wewe aya mesia mujongi
ko aume madhui wene kuona na ndicho kitu bingaiwa masaizi ona mena thina amea endai amukamenyu ondo mwizende tene nuno ni woni aume methina wa kwenda sindu nyingi kukonde you father confusion Yesu ne yotenda unena na mwithukezia yuba uonenete nondo ainge ndo unena kwe kwako wene nondo argument ya inge me wangi ondo me wangi na yu nundu wa kulea Biblia yatu ya andu makwa ni manangawa ni kwa umani yuwa ile na umani leta meta shock observer wona mweme aisisi akangi na yoso na akangi waile ekuya kukokela tiko mubata ngati akama na tiko mwijetheka tiko muyakoma kibilani na tiyo muyathini na wekei akazu ngati tiaka you isuti langa wa 0 to 5 ni wa wandi just yoma the mume wa kwai ni wa kainge kana ni wa mundu mukomo ikwangelekanywa zamaza imoya we you ambe wiju kwangelekanywa you akwijetheka okay you that is you maza imoya akuyendo noka you with you ni kibetitiwo nineka nitengelekanywa na you maza yoga ambithie yuko ni nongi you samaza imoya ambe kuya we ngina mwizo pebinda pebinda kwa enda kuya gasi you know you are kulingana nondo watu ya wenda mundu ina shock observers wise kwithia no tethezia muse kumana kana kiyo nukwika tichao tikiseo na the right approach nika na pinduke lakini tena kama ilu sipata wa mtu ainge mamo mena vina wa kuendezio vina pandu bao bosia na bata wa mutwano ni kwika kindu kita wa compliment na compliment ni kumaanisha kila mundu ti complete kila mundu ya weakness yake pai mundu museo kwa ila tu kwasya compliment ni ula weakness wa mundu uka complete akatweka mundu complete kwa nene tena itie pata wa mutwano ti kuongelela thina mundu mukawethia mume waku ni wakani ti kuongelela atwike wakani mundu ti kumwijetheka ti kwikiambaika ti kwazia thimalayani no imubingi anza ti kumubingi anza uko nange maete wakana ka mwayu ti kutindi wa mutetetie maete wakana ka mwayu mubizini na ile kalo kuna mundu mukai nini noni akaba yiku ati nundu mume ni waselewa na niwe mie kuka kana ke kuoka mwa yuma timu yake kaitwa kathika yili lwa bisine ndi kweya ukwetyo po wa malwaya paya malwaya makakwe manjo sino mundu muka utesa kana ni jote unena bati yuma ile tongelela thina ndwa ile kuongela thina thini wa adjustment years wailo kulia ni chao nitethia mundu wakwa akaliuka akatweka mundu nono mekalilela wina yo tila mundu na ndwe mutweke ja kwa kumutachia na kana kumusukumia chabi anza kosa simu yako kakima niande abika aumeta uyano yoso yamba mebidha akama yamba bidha mamba bidha makasome message ni bidha ni simu ni zaiye mpesa akazidi yumi yake ni ndio ndo bidha simu ukidhi aenda sije mume akuni ya angi nesimana na alosi nena asisi baba badaye asisi alama kuniwe na ndumia nata no maswali mia nata nikaenda ukule mundu mukono mukuni akila muthenya na techo kitumi onata ukuleti mundu mukono onukunia weza kwithia okomie no kuiye ta ogie na kabia utila yonange mena methumbi ngemingange ona kakutila ona noe pakendulu pa aiba kwa no la gawa nenge nenda ukunuba kwenda la kwa ona ala kwa enda ukunuba ulikibola lako timu yake endo yako yubandu bayikuli yayi ni chao ne kakiseo penga la kanotinenga wala Biblia ya mundu mukoko kwitwa Abigail Abigail onie mume wake umanda abiti ilanda abiti watumanie leu kwa mundu uteke mume wake na atumana aithi asikali make mekauni na nundu wa uvui wa mundu mutumanu Abigail ndaetela Davidi akani uthatu wake
na ila waonie mume wake au manga Davidi asemba tuliandu na oza mikate atuliandu na anengane na suba Davidi amwe mundu abwaze sietwa yake na ndeke yuandwa ingi maina ngelekanyo ya Abigail metwano mume Davidi na Navali mundu teke Navali timutumia utai no manyinondo Biblia yasi ai mundu umemwai tikuni ya Samueli wambe kilungu cha 25 yasi umundu muka esula nzeo na iwo manyimuseo indi atwaitwa ni mutumia utai akili na wai mwadhe na wai mundu mudhuku ukithia ni mundu abika musine kau ni teta mundu ndia itamanyane tatabwa ne tekalwa ne katabwa amanyane twaitwa ni ndia ya mundu ila Navali na itabwa ni mundu uzaye kubuthia musumbe na ndio yanga yasela wamanyie chu ona wenda ananga saati ndane na niti na mume wake asembie adi akamekate atwa yazikale na atuliandu nziane nene atuliandu suba muzumbe amwemo muzumbe uthatu wakunduka akane ndwaitwe ni mundu tekinu ndo sitwa yake nigwanenu Navali mama watu wani mutumia mukali nuko ya umeathuku muno withiande kalanthi ona ndu mutabya kindu pandu ba mukila ni inyonde nukilite nake ni ukilite ai munyuka kubindia and just no ibindia no yethukesia we mume waku anene ambe na isoma ndo mwanyo musio mutabionesa nundu na go sungio mololo no di wothile omwe tukesia to imino kelia atwa yambe tati la maundu atatu dutaya tasia and adjustment years ila isi lakini si pata munono ndo akusubia mutwana sisi aula waku atia liti chao compliment even na shock absorbers mundu ume balance nesa wiye muka waku bandu bake inya ku bandu bake nundu kacha jitu ila yikukwito ni mundu mukati yako akoka kwa mwanake ako kasi ni mwanake palabe inya ithe amwitwa inya tikweke ya mukau ando mamu si wenyu nyinya kwa mumanga yondo kwenda takibetikema ni noni ekiyeke wa uyaonde cha umalia ngwanza sionde sia muchusu yumalia ana umayeta na umamu cha diko utake ucha ete kebicha keithamba jonde keitha kila mundu wonde ndiyo na kiiki ukithamba ni ku balance mundu uba yake ni balance ndukamene nyaku na ndukamene yaku nacho kibeti cyaku kikamenwe balance withie inyaku e bandu bake nethe akuna wona kwina thina matekalania kulia sia imaku mwikalote nundu ti lazima muwemwe nundu nosio ketha kibeti cyakwa na inyakwa mayiso kwatiania na kila mundu ni wese inya wake koi mundu utese nyinya wake iliata na ni wese ni wekalania nandu kana ndekalania nandu balance wona ba ilio ya kibeti yaku mwikalote lakini ndukasuke inyaku balabe mukau o gitumisi yaku niona uyo kwaku we na mamia yekalo kwake nikenda wethie kwina muwo nundu mathoka mekalwa bandu bani bamwe maye mokongana nikenda mwandi just okay ni mvya muno mwithikise tenda kwamba ubebaneka atose mokulo maku mwithikise ni kwisira nambani itu SMS ya ile kenda ile 5 ko wende etha wine kulo uteyo namba kutuma kati yangia kutuma nundu no wathi umwe na indi tili kapotose mokulo otwambe kusungia lakini indi vile nitukosa mokulo kwisira nambani itu SMS asore namba sia simu noti mwanza noti kenda ile 5 tiambile ile Yesu toke namba 0733925925 then kumapa wini tuka mautumania la utumete kwisira nambani itu SMS ya ile kenda ile 5 akaitambe kupepanika na yutose simu hindi tuambe kusungia mokuli onika atu kati yangie tumino kili Baitu FM Meongo kenda na ile 5 Watakawaya Baitu FM My God is good, oh. Vane vamos.
waiheshimu, waiheshimu, watu wote waiheshimu, waiheshimu. Mungu ndiye alipanga, alipanga, Mungu ndiye alipanga. Iheshimiwe, tushangilie na tumsifu, na tumsifu, pigieni kelele Bwana aliyetenda. Kwa sisi tukipendana wote tutakuwa kama wafuasi wa Bwana Yesu. Basi mke na mume wapendane siku zote na kutii Bwana Kristo kichwa cha kanisa, muonyeshe upendo wake Mungu Baba, ndipo ndoa yenu iweze kudumu. Iheshimiwe, ninasema iheshimiwe, iheshimiwe, watu wote waiheshimu, waiheshimu, watu wote waiheshimu, waiheshimu. Mungu ndiye alipanga, alipanga, Mungu ndiye alipanga. Iheshimiwe, tushangilie na tumsifu, na tumsifu, pigieni kelele Bwana aliyetenda. Mwanzilishi wa ndoa zote ni Mungu mwenyewe. Baraka kuu ya ajabu tumetunukiwa, mke na mume kuwa kitu kimoja, waishi pamoja siku zote za maisha. Basi mtu atamuacha baba na mamaye na kuambatana na mke wake, alichounganisha Mungu mwenyewe, basi mwanadamu asitenganishe. Iheshimiwe, ninasema iheshimiwe, iheshimiwe, watu wote waiheshimu, waiheshimu, watu wote waiheshimu, waiheshimu. Mungu ndiye alipanga, alipanga, Mungu ndiye alipanga. Iheshimiwe, tushangilie na tumsifu, na tumsifu, pigieni kelele Bwana aliyetenda. Waka waka Yewa. Siku ya furaha ya leo, siku ya kupendeza, siku la wawili wapendanao, tushangilie kwa shangwe. Telemuka, telemuka mama, telemuka baba, telemuka. Haya, mwithukisende wathi wito wa ndoa iheshimiwe, eta wa Ellen Wambua na indi paumbe papa Yusto Mielo na wathi wito wa indi ningwendete sisio ndeni mbadisia mitwano na nundu muthetu ya 39 ama ondomeo kwa niya muno indi mitwano na nundu wa mazaku ithani masembete mwithukise tenda kwamba kuosa yu maukulio memoka timekeeper itono ko ni engengelera ni kwa uende masamo ni masembanga broki ndo nikisio muno kwa ngule pasa ena mukai ila mutumea ukubuwa ni muka tiana isia esie kithia wa kiibangata nundu be aume aingende nisi ona mataisa leu on the ona mataisa maleu on the
akengwa ningo awiti ningumi na ndele Zeta wa fundi luangali eta wanzio kilua kumangali kwa siaka lonzwe mundu watwaye mundu uzune mundu ume watwaye mundu ume onginomba na nenda kwa sia ni very sorry muno nundu kitendo ki anena kindu kina bina muno asia abo amume siana isiaesi mundu mukanu utona ona tawimbingwa na tawasinda lakini lilikana siana isi akumbewolo ende na ubanda ndikoa na ndika umaluka ithele na nuto na ubanda mbewo yona tawimbingwa lilikana musi waku etha siana siaku nwese na andilikania mutume omwe wabuiye siana na kebeti cha mutui nundu aina bina na aina ilaone na aina unene munene wotonyi wao ilaone na siana siamwe no tekeana kuwa kuna mwaitu na watu bwa no tekeana ekangu tabie father paiki ndo pathetic muno siana ine sia yana na imwe sia atuika o andu me ilaone inde kuthocho bo ila muzeolo wathelile bina ila siana siaria kiti nundu nisionie nyinya kunwa emaziaizie na eta medhoi na kwanza nilika na binda juu ya moito tibo ngwenda kuya mama kukuna muume no kuthenie thea siana siene pewe ni kithukumu mbewe no banda pebinda uthe labino siona tawena uo no kathina no kathenwa no kaya medhoi pate mundu kwitana lero siawo asanti haya mungi na kendelo iskavita ya kuleta o wote na wa mundu muima kuma kitandani witha mwao na okeza kwitha wivi kitimwa ile utethekata thinozu wa kuma kitandani witha hoi omono kana omono na niwambia onengo mundu matikitiki wanenga matikitiki hao wanatia ni imbuzi immune boost ya hormones na glands na igeva itonda kwa digest watu timing ko wa digest paema ni wa elodi okona ngaino ni kana makambalance hormones ukethea nuto na usieka timing kila kingi nikitonya ithu wakio problem ya kuwa ukithi ya kwi wa ye watu wa loosen muscles mama umao kila kingi akanikikoseka ni mundu muka wa komie na ume uketha nuko mana ume anene kana kusia ne babamba kana kasia katembuka kusia bakatembuka ona kume anene mautembua ukithi andu ne ila kuya maumao ila muscles kuwa kama dimesiendo kuya makauma kwa edhugo mundu ena problem ya kuma kitandani ndakoneta kawaida alitakuona daktari agino problem ya sukali uyidhi una problem ya sukali mwini wako andu masukali ingi mahisi mayodi ya maumao withi ya moko utuko ni mauma kwa pasiwe ni chao mundu eumaniki pailite thabio na itumi na kila kingi siana iziana ala asiima kweti kusia no usio ku train kana nundu muna walitha yo training kwetha kana kaya manyi yo kuma na masos malusenika kwa ukana ke bata wo training kuma ke kanini umuka utuku umayeba kama niwe kumya sluale kakadhika kaumanza eno ke anake nachu okay mume oka kila muthenya saa 6 saa mwanza ona yunda neza ukathina wake ni mwao ya yuti na mume usuthi na wake okitindo ni maybe musi nutonyo zote kalika musi nutonyo zote kalika nisi misiete kalika we keda kibeti juku ya tumia amwe wiza kwithia misiono na ela na yakita ukea o mama yani kitwa mbwakali ukithia mama usuni mukali ndanengae na ekaini mutabia mama ilo kesa mbio na mwemi wambio wana character ya kutinda tsoko
aitinda soka isa inuka saa 6 saa muonza ethan day we are serious ndupe osiluza akwitha ni lazima no bidika withiwe wibo ambia kwesisia no tonya etha neuwe olonja muume waku nunu ndeto yanga yasa nikaba akutoa kikotoni cha nyumba kwi kutoa nyumba ya kibeti kyake mundu mukawe teta au mani makete ubo we teta muno ko watwika we mundu we teta kana wa mahitaji muno sebewe kauza kwitha sasio nenda na ndu nenga na ndu mbeka wona nili akalange wona nikite ni manyasi akanga meati ni usio kwitia lakini wailete kwitia kwina mubango we ukilitoke mandhia ume ni madhui we ni kwetwa kila muthenya kwetwa atonyelela ni bisi ni leu ni ngoa ni saluni aume mundu aume matinda metetwa majikala nyumba alika uko tuko mwikiata mukomio kede ba imundu wetia ko mundu omwasi weti lazima thakane paani batotha be mundu peto pe mundu ramunenga emugo nyumba kwake. Okay, haya we asiati mbalo kambithi father kilungu chokete ne samo nobyo masai wona ngengele bidhabyo haya sawa mundu ta mazai moje kule aite yakatuthi mesiendo mpena bata igezo baswa salimikeni wote. Mi naitwa Jackie na nachukia sex juu wanaume wengi wananukanga wananukanga spams. Ni kweli. Na mwenye tulikuwa tumeoana, mwenye tulikuwa tuoane tuliachania hivyo tu. Juu mpaka tulitapika. Juu mpaka nilitapika kwa bed spams zikinuka vibaya sana. Nisaidieni please. Ndiye zege diyo mkiu chake. Kiyu melanesa. Kwani kwa weki ya wabazio? Kana inunga. Isi inunga. Mabinda ala mainge ti spams inyunga mabinda mainge siya kwata na siya mundu muka na siya mundu fluid siya umanu imwe ni sieta wani dhina wa ona kunutonya na problem ukethia kwetio na mundu beta na problem na kukethia pia na problem. No, sio spams sio muke wasio, lakini muke ni wongeleka ila indi siya kwata na the fluids sisi onde na jutia kwa unjaki tino zitiwa mzee onakuobo mwanamke asiyetosheka hata mukienda 30 minutes aezi kam. Shida ni gani? Shida ni preparation. We you do say aume amwe mona sex to kulicha nda iswa ni alicha mundu mukaileta izauma akuna ekwangi hivyo. Prepare your wife. Wewe onekana wewe alikae mimi yo alikae mukaise uma apana kienda au kwe gondo tukwelo tukwatanga watu kwelo kienda kitonyeka gondo tukwelo tukwatanga watu wenda na zia monokeza kweli anu wana mundu aile to takwenda stima tuma ona ndeke itano kane kumukethia ni mwamina. Niko na madam na tuko miaka 5 kwa relationship na ananiambianga niwe ninamsaidia akiwa kwao hadi 2022 ndio tuoane. Kweli hapo kuna matunda ya ndoa ama ni mwache eta mutinda kuma masapo pau mutinda wenda utome wanai we tome wanai. By the way, relationship not unless pedi when we are kama school kana becha yali itakwenda kwitha more than 3 years. Number 2 yuko wewe twikithitwe kioziki witwikithwa kioziki mbakende mwaka umwe kubika myaka elindi yani tijandu kutuma nduna maitwana. Okay, mati ndata andwa mangai nesa nine kulio ati nigwo kana andwa makundika katika Facebook makuandika Facebook ati mundu nuna ndie onwa ni Yesu Kisumu na ethia
ona anduwisi maithini aku muno metelete usililo kwa ndavyi eta musilike manzi kuma kisovo mwingi. Nirejea muminu kilio. Mwadana muminu kilio. Kwe manisio maingi mo bungu mena manisio mo bungu. Onokewe baki kuni. Isu numanisio wo bungu eka kukengwa mundu wa Ngai soma Biblia na yutongoesya neyo ekando. Okay. Mwati ndata endo mangai ni muthini kimeu wa mathemba ngaliko sia kathonzweni nina kibeti na tuemania wa simu yakwa chosa kisoma kila kindu na ndiae kia password na yake ndikwata na yi password mbinge monopyo ki nikiumi na musi wakwa ni kata nye na Osea na Osea ni museo wiva aibe aishata na Osea ni musua wiva utasoma kiutumanda kwata nyabau. Okay, na Osea ni musua wiva chapati kiva ni kana ni musome aelewe kila kingi twatho kuana ataba sinya aini SMS anzomete. Musiweni we na kindu tukita mistrust na nicho kwa simu yaku mukagwo saka sisia lakini ya keke te password pe kulea kuikiania kwenyu na keka ne batonde kamweli muteuli chenyae nyubo mwikalande mukanukula ni ayothe na witu ni mwau nundu beoneka kibeti kijiwekia na kunduke kia nundu yasia nikike te password kukiona ni awe wona abesi ndu sia kembithe sia ume siesimone yacho na ilake na chokiuka usizia yaku kijiwekia jona abeaka keka ngainu mutethia muko amanda menda wa mutwano wenyu nikana mutethesie kula mwikalite mwije umbikite kila mundu no longi nikana mutone kuombokania mutone kwa kamusi namba 3 nikana mweke olicha inyaye nyu mutwano ni wenyu nundu muitwana kula mwenda ni yenda ikuo musio we no toto mwingi actually they need to mature mena nyaka yana mo ona matwika ndisi no tojeza myaka mingi father ini ndwethe ya wina wana nundu nasia andu mekwema nubo wa simu mundu kukunia nyinya simu amwandike message uswe wana andu asumailite kuyana mama ande menda matmande mutai unula musingi ute mutai unyusa kisu manda imutai mumutai nunu mutwano wenyu wina wana mwingi uni wana kibeti kosa simu ya mweketi ndage sia itie na ke mundu bakoti ndage ite password nyingi simone ni wana na andu ilalai mena thina nundu ni sengai wikia password isingi beto usio thinako aya. Okay, uwe asia kalili kalama awe takati sile tusia matukwaya yese kuua asibu ndisi isiana mawea mamusi mwangi mawe ungaliko siya kitonine asiu ni wawo mwangi ni useo mundu mekumina sumwa ile kana itatu atakoma na muka wake kana aendanza eta wa mwende kumangaliko siya masi tuitonya kwasia nusio kana nuthuku indi wesa kuona mume waku aemina chumwa atana akoma naku ti lasima ethi wa ikomya mundu nza ni tuende na topic no tuisa kumanyisia nindi with ya libido ya mundu meni ya there nipo depend mawe alo kwete na stress na thina mwau esilite thina ni wili ata ko o mundu nuto na islama undu ni mena vinya ona mye 3 ona mwayo kego kuthela nundu akili yake ni kwata ni tema undu ni angi tila simeza komana sianza referend tethia mwana ke ukwenda ukola muka wina myaka ina atwana na mutwano easia kuma a mutwa ndaeka ukila lisu
na siana ilaindi usiahaniwe namo mumo mbithuka kuma mwangeni kutha mumo kuma mwangeni kutha kukila liso ti problem ni fani ya thayo kila jailete kitho kivo reverend ukija kukila liso kokiundu kukila liso ni fani na liso ndeundu kila kithi na nikikometwe ni mundu ume yukila jailete kwikwa eyange wana kipeti cha nani anato yoke nini uyoneka onato yekana kanini okay ikimaliso na no kekuyana keke ukoloka maina keitona bakatikati yake yuma ya muthanga kondu kinenge time keane nundu tonde donato yekana ka 14 years na juwe endake kaleta mundu wa 30 years kuitoneka na etha kaya akimaliso keka nini kaka kola kaile au kimaliso kukela kebo akebo mwena miakena nilatu umeta adjustment years na nuto the twaite mwana munini kana kethu wana manyire mbona mundu atwa withia no kukimaliso no kwikabi kwena nundu maundu aloneka laibika abandu onotenda onotewa ndo nona indiko sana atwa wogethia noto no kukilia mawuyo lokose lakini obika abandu ogethia ndo tonya chiju no likiloko kwa kumuka kuno ukuyana ai kweli nogo iwe kathikisi ile hata iwe Yesu amina ni kulia utona kumanata mabasta mawo nundu be basta umwi wa rwaiwita munambi na producer wa mbathi onangenga ready kundwa kumbe anakita kundumia ine mutumia one mutume iwe undu wambe we wikilala inundu ni wala uyotumewe undu wa keli yuambe watanda mala wamini wandozi ni wazia wenda umana pasta wa uo waile umanota na munenga onato ni wamanyie ni ti wa uo nundu ni wa munengie ulokwenda mukome imwe tikilala na yu maandiko measetu kama manani mosia omo lakini nundu nakuni wenda utanda malia mao muyoki wala wango kimwe wenake we nakuye londu iseleke pastor wawo adhima na gwana Biblia ndeto yangai na meko na mosia omake ona kana mwitu no nendie pio ta yenda pio nundu ndenda azia ngombo ya mwe inde utwano lazima nambe okumana nazuko mundu wangai oti mundu wangai onona abukuza kanisani yangai wale to abukuza kanisani ona akiona manawa na kene kilala inundu ni watho keye nundu kutwawa na kwiba wati kunenga baiba ndo kibika ogethia kimukile aye sio ndene nzeleke de londu na mwe kinenzeleke yukindwa mwitu uno tonya yitha ata na yundu muno ndise mapipa ndo bika okeza kwithia anu maikie mabasi ta muno ugethia mwayu wona mundu ni wangai mundu na kutwebike apu ukithia we mwikia muno na kuongela kumukia ukwenda na no mukia ndise etha kyandu maka wao kimwali to kwati andu kukonzani mabasi nundu wenda kwako yisi ndakwetia indi yisa ithia nuambe iyo kuthengea na be bandu mwiyo bikao kaka na mwaki ukethia ati ongaia the umetune yundu tonya kwa upasi to mabasi ta mokoyo omanani gwe reverend Kalamake lecho wona mokire tanzuki wona onde wona mokire tanzuki na tigwe umeja ama me free kwanza me ready for over service father mweka ni wa service na mwekwa nundumwe mwati ndatakaleli mwena kalama muta muno lakini ekulyo we mundu ailite kutwana na miaka yana ata nzungi kwa ndai ya eta Dennis mundu ome ailite kutwana amina maundu ala wailite kwika nundu kibeti kitwa wakikaye kitothia kyambe umine skulu kyakeli uthukume uprepare kibeti wake twa kithiba noje kama undu wasuo nde etha we mwana munini wale tethobikisie miaka 28 29 na the one wendo twana miaka ela yailite ni 30 28 29 30 wambe kwika maundu ala wailite kwika na kiliko nacho kijima nundu mutwano ndwe laisi we ukua wani mundu wina kiliko keima mwitu nake amine maundu asionthe no kubicha miaka 24 25 26
27 asela wa muno kwa ndethe si kutelia mwana mwe baba mwana suno twanite like mwana su atwana ailunje ibeti you we mwene ne muzio muno ko se ibeti siene onaka yusuto na kwetha ni thina mau nundu wenda ndako na zikati ibeta yuthina wa mundu me wa ukomye ibeti cia andu mabinda maingi ndesa utwana dagatwana yu ubebo nukusie yago ubebo wa kukomania nukusie kukwata kibeti chago thina ulongi aka wa manyia kukomana ibeti kibeti keiwia kibeti kiunenga enesa kibeti ke mahitaji malamba ingi tamaa mwetu enda wa mukomia umunenge mbesa umutwae saluni indi ibeti mabindala maingi kithanga la maisunundu kina mume na nikisobeye kwa umundu ume uthina wake ni kukomia ibeti shandu au manona ibeti shandu no kukwata kibeti na yu atwa kibeti indi ndalikokombeana kibeti nusikele tukena wia kibeti akita olunje kele tunde si watwa kele tukena wia kaikomwa kele tukena mabata kele tunikenda kekwe ni mume ende kibeti kiko mwana ko atarisi no boy ibeti nikenda amesimuka haya sikizeni mimi nilishikana na boy mwaka wa 2015 alafu nikalala na yeye tukilala aliniambia nimpe alafu nikimpea alimwaga nikimwaga alinyonya zote nikimuuliza akaniambia alikuwa anataka tusiwai achana. Sasa nataka kumwacha, sasa nitafanyaje? Na nataka kumwacha. Anaitwa Ariet kutoka Mwala. Ila sindotoa weta tunana kemalikila these are demonic. Yesi ya onyusa na sperms na fluid siaka tomu tu mutezi ya mutezi yutu mutabia nolongio neki yu nola weke iwe leuni wenda umwe kendone ki ambao tangiwa chambe na wamina kutangiwa itikilwa wikwe mboya jitawa ya the reference ndo tikutwana na twasia it's better a broken engagement than divorce ila andu matuma ndo tilazima mwetwana mutuma andu umusianie kana no mwisotwana na andu mayelite kwikia covenant ikwasia maika atani za ndo kona thina utuma mutatwana wailite kwikala thinani osu kwa umundu atangiwe na iboye wamboya ya the reference nikenanga ya muthasie kuma pau indi amunenge mundu la wago no la wailite mitambo ni sawa eto wa mase kuma masi inde no thuku kuthima thikone mundu muka ena mwei wake kiucha ikithio chanda imoni na uimo na kwa kuthagwa Kristo ni watu thaisie Reverend kwangela ba mundu ba tusongiye kulo ya ikule ni usio ko yangulwe na asia ni twakenga na asia nguko yangulwe ni nai Biblia yasia kila Timotheo azoman bibindato sia Timotheo yasia kila lewo kambe waitute wose na mubea onadhani chao onaedha ni chao ni kundepend na belief na culture na pala umetewe na ilangi independ ni binda jiba pe binda ya miao jila kwa tweka mundu mubakwe ula mupepenze ku kana kutilika ndaileto ulikaumba noni wa chao wala atangiye kana ala etikili kana ala anyube indi bindani yeke iliu pe binda mundu muka kana mundu ume olala ini wakimanga wana chao mabia jitu imakimanga kuima binda kwa tweka mwikaye ila siena si ngudhu mukethia pe mundu Israeli mata betwe maikaye mwikathenge mesa mwina miai mwikeke inde yue bindani jitu ikalite ebinda ya mumo na siendo ila siawa sikekwe ebindani zini ya mumo kilanga yu thetie no thetie na ndikisio cha uja kumanga ya thimo imo no kila kikwananga mitwano ni ubungu nundu andu ingi mainena ukweli ila mekwivanya eto apie mwaya bas Nairobi tukita kuminukila makulyo ngede si Paulo Mwangi okay sawa tukita kuminukila makulyo nika 92 mine kilungu ninja ki
bado sijasaidika juu nashangaa amjui ka wanaume wengine unuka spams, halafu ukiwauliza wanasema ni juu wamekaa sana bila kufanya sex. Ni wala nulikane kulo tusukiye bayendi ino wozwe azawende yanaelewana titaona atezeka nundu akatuya titatu manakana spams ni mengi manunga oyue otondo kwa manyunga amunyuka otondo kwa andu manyunga amao akuyange manyunga ayute ko ona otondo kuyaka ona mundu akathambata unyunga we ekulia ze kule nikana kwikwata nde kwasia aina mwana ke na ethi anu kunyunga spams na amukola najutiwa wina thina nunu ndewelewa niwo wina thina nunu ndewelewa na ndatetheka nundu kilo kwendethia kiitoneka nundu onangwa ila nikitona natia baya ona woka osa ni wa munyungo wakwa ndini ona numa nangwa ini siangania nundu munyungo wake kila mundu no nyunga spams ona ke mundu mukano nyunga tenela wina period ndanyunga nenda umukulie kuli we wina period ndo nyunga na jundu eke okwe kuna mababa tuwe wina thina nundu kutia mundu ume nundu nukunyunga isbams we jundu endo tetheka nundu ethio kwithio ongeza withie ozu osembete ona kana hii pe andu memuke mewa ameuke ikibathuka enyunga okeza kwithia wendo tona kwiwa lakini weno kwiwe chao enyunga so yonekana ona mutio longe thani wiwa inyunga na thio longe eyo inyungo na nicho kitu mitwale isi ebindani yetwasya mabinda onthe ila mutwani tena ni mukwenda kwika sex pethi we katambala kata waka mutweni pethi we kiwu ke kamulu utila na kasabuni ke munyungo mutse kalai nikenda mwambina mwebangule si muke usuwonde musio kengi withie muyaseo mweba na kasabuni ke na muke wa deodorant spray nikenda withie ni baseo ko you andu mayika sex baili utha mema thawaya na baitonye kama mumine na muikomecha mimi naitwa Ana kutoka Pipeline Mwatindata nikule paza ngrezi kanai ngamina my MP after 2 days ndikoma na mume wakwa no ne kwevu nondo nene kiuna ndise kana ninalikile wa mina periods then after 2 days ya koma na mume after 2 days peta bebi nyakukua lakini imwe nundu wandu amwe me fertile muno nundu twaneni obo wa itumbe ya mundu ume nijikala 72 hours na twanena mwitu nibekala 48 hours itana uma mwini kaneka kwa imwe nundu wakwitha we too fertile no witabe okay ya mwiso mwithikisia ya mwiso na tia mwiso nundu mazani mazembere ni watu kwikela ngithio pau salimikeni wote mi majina yangu naitwa Jackie na para sio hiyo habari zenu wachungaji mimi nimekuwa nikiota kama nakimbizwa na watu siwajui jana nimeota na ndugu yangu mkubwa siwai elewa na hizo ndoto please nisaidieni tena nimejaribu kuacha miraa na sigara niombeeni hata Steven hivi ni wazi onaotie na mwana amweni na nduna vya mnaota achau wata isemba na nduta mesi na ke mwana nyema naotie mazigara kona tutabia na weta yuba au ono isemba nua na we wa miraa itu sieta fantasies na kimwete utabia nikana ubikie bandu bakwitho tena ndoto cia mithembe no tangiwa noitia mila noitia kulukulu nikana yeso utumbe tuwe chiumbe cheu maundu ala matene nundu utona ezo semba nitwe nikikuo weba kube muno unine kabuleni ama kusemba nitie mogito betanga thali waku kwa uke kanu batoneka wamba ulikabalabe yesu katangiwa ukathaua ukaekewa ukaumwa mabina ma uimo wa miraa na yesu ayotwe chiumbe cheu nikana maundu ayu ono isemba nua matone ukuma nundu imwe ni ndoto cia uimo
we ni muvya mwana mwithikisya tenda kuendea and that ina songe kule kumwithikisya kwenu the introduction yukindo ne wachu moya ukita kindu yine wachu moya ukita bone bonzo mayimbele kuwindi mukando wachu mando kandire kuselewa ndi kwa umundi nundu saa monza siati ali ndeke 14 ekaite kelengithi obo kilungu kichambuzi sia thayo muthenani umundi ni mutungia mubinyo nundu akumeanisa bamwe na itungi naba utwavika na ndi mwenga ina mwikeresa na kumwathi mekaite tinamba kubinukilelia ndi balabe reference na pastor ni katu minukile na mboya kona simu ethandu na bikiwa usunge wa nandu kakuno yutu nengewe binda ya kudhumu ationa mina ationa andu kuna kuambia uneo saa ili kuendo nikanatu nene naku tishauriane naku na tiyo nenga usunge we kulio yaku namba ya Pastor Grace ni noti muonza imo muonza ile kenda ile na imwe ile nengo tongilela noti muonza imo muonza ile kenda ile na imwe ile kana nyongo ne noti muonza imwe muonza thandatu itatu kenda noti noti muonza imwe noti muonza imwe muonza thandatu itatu kenda noti kana kune Airtel noti muonza itatu itano na muonza thandatu imwe kenda itano noti muonza itatu itano na muonza thandatu imwe kenda itano mwe ina wathime ethiwe na gubigate komane wa thanda wa juma ula ukite pastor yasanda mwithukisya nundu wakwatiania na itu kubika masani asutwa abika twenda ukwikwatisya chuma kisio na indi tutanaamina twenda kuboya na kumwithukisya ethandu atangi wa nyuba thayu na nukwikala thayu nyuba utangi iyo na thayu waku nukwaliuka nundu Yesu anokie kutangia na kumanda kila chaite mwithukisya nienda uboye mboya ino itina wakwa siamu ya Yesu ni mwene nai ndekea na isi akwa futa isito yakwa ibukuni yake ku andika isito yakwa ibukuni ya thayu kuma umundi na kuendea nina tangiwa na kwitikila amen mwithukisya manda kanisa utonya kutethya na muthukumi wa Ngai wa ukoya ndetoni ya Ngai twenda kuboya na kuwe wisilite maunduni mena binya we ukulia ngatethwa nu wikalite thayu wakio angime kalite thayu wamo wau angime kalite ni manatwa iwe na thayu wina binya tenda kuboya bamwe na kuna Ngai ula utonya kubikia wibuwe no kubikia na kukwekanesa ikai tukaboye bamwe tukikia mwiya Ngai waitu wingai munene na utena kuba Ngai ungi wile taku isitwa yaku ni isitwa inene kubita masitwa onthe alame yulu wanthi alame ungu wanthi masitwa me ukangani na me yani tuyutungia mubea nundu wandito yithayu ila watu nenga kunena kana andu makumananga wani kwa umanyi na nundu ni mauleile ukamalea ona bamwe na siana sio na ndito yaku yasya kana ke kwibinda ya kila undu na kila ibinda gwiyete yeseo ebindani yayo twatunga mubea kondu wa mwithukisya watu ethukisya mutwano wake wibindani ya kwandi just kana mutwano wake we miaka ningi yimbe ila tukwelesya bindani yukite amwe mitwano yoji samata kiluma mekalite thayu wakwe yumianisya wakuya wakinene mwiya Ngai ni twakwita mitwanoni esu Isaia kilungu cha kenda ndeto yaku yasya ni tunengetwa mwana mundu mume nesitwa yake aketwa masito maingi inde yimwe yasya aketwa musumbi wa muwo mwiya Ngai ula wetae muwo na kunengane ola muwo nthita nengane pikia musiusu na kunenga muwo koko kutambu kukula kutangiye Israeli kuma Misri kukatangiye mama usuwe kalite thayu wathina kukatangiye mutumi usuwe kalite thayu wakio mama ndiwa akabikiwe nuwe na ukiakiwe nuwe thayuni wake
iyo na siana ndiwa ondhe mesilite madhinani mamo wauma uwasya onangi besilite madhinani mautikwa ni andu mo twama bozi ya ondhe ukiaksio waku tuyulani uboya nundu wasiana situ siya form 4 lesiende siya mitiani matevye na malilikanye kila kimasomete petanga ndetsema ya mitiani tama boyi oshindi nundu oshindi wenga lokoni yaku ndeto yaku ya siya mweme kwata siya makashia na nimabalukete na ungudhulukanga indela tukuikwata siya wengai nitunga mete malilikane na kumeke abinya na kumanenga ushindi muadhime mwedhukesya mwendo wangai ula wendete mbuse siya dhayo nane na dhayo mushini wake nane na dhayo maunduni make mbuse ikabulutie kubika konde kula kwena madhina no kaete ubosyo sanda nundu wambua ukambani ende ana utunenga yo na tukautungia mubea sanda nundu wa utwedhukesi anani twese nuwadhi kweka nani sietwani ya muya ina mutange inetwaboya. Amen. 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 Asante sana mwedhukesi ni saa 6 yusi avetoka katika miongo ya 5 na ile saa mwanzo siachi alianda katika na ndi pauni voto akonianzo mandi kilungu cha bosi siadha ikioni kicha wadana wa mondende moitwekea na itunika ato thio mwene ni muithio mwanesa ilikana ndi ni namo kilunguni Reverend Dr. Kalama Bite Pastor Grace mwedhukesi idho wanachuma kiseo tuwako manaingi na kwa nitawamesha kaleli kawaida ine ndio tia na mbadhi siya kumota yanga hiyo tondo tuika mabindani alangi na yine kwa atia nisi kukweka nesa. Bye bye kwa OU. Ningwendete mwa baby
wasisio tanu wa umome wasisio tanu wa umome mwendwa nilikana basa batomie mwendwa nenda nengwendete mwendwa nengwendete mwamwe